so kwajime obamwa hunyamyasem nia wonti asem obamwa ti asie obechechi mama we hunu preno babu kasa obi anya suntie yama babu kasa na babu masemwe ayana basemo yama babu kasa na babu masemwe ayana basemo babu kasa. Hallelujah. Amen. Adofo mo yaje nkwa Nazarene mizi adinim. Ena mo so mfa apostle ko adwuma mini mo di ehiem. Ye be chetwe di ampo ya wenasem. Ye mo obade ne samrane. Ye mfa sempa ne mra. Obrenkan semadu katawere bo Onyankopon twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese agebre. Otibreke se sha henche Onyankopon twedi ampa. Dumai kase dutan kase dutampon wa. Wase wedu krokro du hinika taban. Ye Onyankopon twedi ampa ne yi. Menkwa mi Onyankopon. Asidewura na ase ansa moso ansa meda wase. One twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu a woda akoyam o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu chemtechi a. Wocha akotem cha akobramo. Israel no merema mu kufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai. Na yakotem techi a ye da wa bramo apiafo. Anansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata. Onante fo nante amre na motente a wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuoku twere suopu mapon tumfo a woje pokokwa hode timu tin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya ensiompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mu mpomama Onyankopon twedi ampo beni ono ani mi Onyankopon twedi ampo Yehowa oba de bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodra bomrane a ne din fata no oti brekesa na himbotre ngudo ye frɛ wo tumfo kan kyerɛkyerɛ katachie okakraka kokruko kentinka kantamanto kukrentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Onyankopon twedi ampo bade wo bade nyame kase Jehovah Shalom. Peace. Yasumdie. Hallelujah. Amen. Ye do bade ase wado ye odi adome ye man natu yasumdie mo na sikere din. Amen. Adofo mo yaje nkwa Nazarene mizi adinim. Na obade nam doba mizi aso ehu ye mobo e man natu yasumdie mu a. Ye mfa ye ni nka mfoma ni sanse nyini penya na enya se de enya ni. Debi. Ado ni bi aso so a. Ampa. Kaso obade me da wase. Obade ye da wase. Da wase. Se we hu ye mobo. Amen. Yakoso esere so bekoso a ebi wase mpapono. Amen. Wo bi gidie puna ma mo ma. Amen. Obade fa yanso ye oje ma wiase kasa na o metie. Amen. Adofo mo yaje nkwa mizi adinim. Ene topic na eba no wianwa so. Topic na ya to diri se Onyankopon De Oman no kwan. Ne nkyekire Ahye Amanyofo Nsa. Okay. Man no Akwan no. na kwan. Chichiri. Yo man nkyekire. Okay. De Ahye Amanyofo Nsa. Okay. First na wa himfunzam. Okay. Dimi nim kura matra kura pen. Nokre. Ekura se kwan. Eya ohene ne bodawuru. Yeah. Si yankobɔ kwan no. Nokre. Ana maji adwuma nsam mbayo. Mbayo. Te enyi ohene nsam. Debi. Ne wa Amanyofo nsam. Nti edu wa mbɔ ntoa. Ne karari. Okay. Mo ya mo kyerɛ de mbetimi ayo. Okay. Na se munim se Onyankopon De Oman ne kwan. Ahye mo nsa. Kuro no. Ahye mo nsa. Kyekire Ahye mo nsa. Okay. Ene na me ba pe so de amam. Se enokre. Na so munim se ekita no me. Eni nhyira. Edi emiewa no nka se oye mayoni keke. Debi. Ebia na wunim wasade. Menyo man. En me ya mayo. Na nka se wunim wasade.
adofo say obi be say apostle na we dey esimu say ni esimu say me ye Onyankopon nipa wasoma mama oman Ghana nokre na say me trauma me timo na say man kire ye Onyankopon say ye nwa na ma yetiafo ama de osoma ame nokre ti adofo say mutie me na Onyankopon de oman ne kwan ni oman ne nkyekye ahye Amanyofo Nsa. Okay. Wow. Minti minyanti inkogina so obi ntumi so aba. Debi. Wosu betimi ayanti. Ampa. Yanto aba ma. Okay. Na bra beyo. Ti se wotie me dia. Kan wanum TV no. Debi. Na bia wonnim dia me de ba. Wosofo no no ni quotation obetima ma sa akwan de bia obeka nsanhunu bi dia kire wo a. Enye mpa chaw me yansoma me sa. De be chaw de nti a wo so ye mayoni. Okay. Yanti Yakopon kun wo na wote ase. Ti se wotie me ni a. E ma bomfu na nane wadu me ne no nkwaje da. Amen. Papa mame. Tie me ye Ghana ni. Okay. Na me price am ye Ghana ni. Oh yes, very proud. Na pese ma Amanyofo ni nyo ho ntia ase se. Onyankopon De Oman nkyekere ene Oman ne kwai na hyamunsa. Unnim se curse wo mu dia ene mpa cho me ba ma wo se curse wo mu. Okay. Wow. No me ewom. Wow. Because se obi atu aba ade mawa. Otu aba mawo se bomodeni na ma ne kwampa mfa so. Okay. Bomodeni na ontimi nya na sumdwe. Okay. Wow. Eti se wotie me na me ma wanya wonti ase se wa ma yo na wo yo no. Ma oman we oman Ghana na wutimu no ma endi kan. Oh wakumem. Yes. Than your party. Yeah. Anya sa be di atem. Amanyo. Nya party yo. Okay. Ya yo man. Ya nya party. Okay. Okay. Ana muntie mi ye wa. Amensi. Sudie. Krobo MP. Assemblyman. Okay. Minister. President. Nidie ayofre. Just say yamfra on to me. Yamfra wona for so obewa. Wototo papa so. Oh. Okay. Okay. And you see a call. Hwe. Wow. Aso papa. Huh. Aso papa. Ajisa ahinie. The crow free mu wo hene ya wodi uso no. So Onyankopon amfre no. Not ne pepre akonya transfer. Omani ntu ponda. Okay. Yamfra no. No petu. Odi sika koto. Yes, okoto akonya no. Okay. Omani ntu ponda. Wow. Obade we hu yembo. Amen. Omanti ase yemra. Amen. Omfa ngusani mu yem. Amen. No mi adwene nim. Me ente nase. Amen. Mesi Onyankopon De Oman ne kwan ne Oman nkyekere Ahye Amanyofo Nsa. Okay. Odi Ahye Amanyofo Nsa. Moda ho. Na bi sasa apostle na we you patch sen. Me patch so Oman no. Me ntimi nkoye road. Okay. Ya oni e Ahye Wonsa. Okay. Eto mampanyin su je konya ni di so a. No so you road minister. Okay. Yes, on kusun kwan On kimi nye. Okay. Eti we road minister. Emuda ho. And we finance minister. Do hwesi kasem so. Eti afini so a. No a check kwa hodo a wo be yie. The finance minister na kasika no a. Okay. No a check. No the road minister dey there. Ama no road minister so dey come contractor. Aha. Okay. Just say a channel. Na contractor dey road no. Hey. Ma se di enti etiti ayo etumu san profa mbo mu di mu ba ko edi sikari se kabo atam no me ama no. Wow. Okay. Hey. Yasam no so. Asa so
Mamika, what by the book of Jeremiah chapter 9 verse 12. Jeremiah chapter 9 verse 12. I see no be fine no dia ba. Wo dey enko tie ba mo be ka. I know Benyansafo. I know you Benyansafo. Obeti ase. Obeti do kwad ma mi kan ase. When the red kasa no. When the urade kasa che no. Oh be kan dia mi kan. E date na asase na sai. Na asase asaya. Na sisase. No obi amfa so. No obi ntimi mfa so. Verse 13. Awurade say. Onyankopon se men kan che me say. If it's a way to be mra bi so wani. Onyankopon mra odi ama yen. Wantie me. Onyankopon ma rules and regulations. Wantie me. Yes you fa nya dwuma ne ntie no a. Wanantemu. Yen nante Onyankopon kwan mu a. Wadi wakuma din ye ye be di akuma din ye child ye pa. And when you pon say ye be nya problem. Yes. Whoa. So what you mean now? What can you sharp? Yes. When him now so. Yes. And when you pon so man no, obi ye no be abeto so. Okay. Na person bisa question. Down na kwan. Awodoa asai. Yezo. Ye fa nyama yosam. Debi. Nyama yosam. Debi. Down ska. Ebi gugu baabi. Ya bokagu. Yes. Me kano ababa akoni breso. No kre o kan ye. Sa nyama ababa akujegu ho no. Mo hwe ni hwe ha mana sai. Eti sa na ma me kan ntam. Okay. Ye ye hwe ha ya. Sika ni benyunu. Okay. Agu. Wow. If you miss a question, why would you nam so on? Okay. When you pop a cancer, me a chance, or no room, or mine, okay. A friend say, Nipa, where you know. Okay. You be a question, say, Yanyabi. Yanyabia, and Papa and Yaditachi. And a Yanyabi. Okay. The book of Psalms. Okay. 80. Psalm 84. Verse 5. Verse number 5. Tiabam. What's it in Shirano Nipa? Tio. David is saying, Shano Nipa. Na hoɔden ɛwɔ ne mu. Now, Onyankopon hoɔden yɛ den. Ɛwɔ ne mu. Ɛwɔ ne mu. Na Zia tempɔn wɔ n'akoma mu. Na wɔdwen Zion tempɔn no. Oh. Ɔdwen ho. Yes. Okay. Ya tempɔn no Onyankopon sɛ obi a wɔyi ne bia no. Ade wo bu nkunta, wo bɛhu sɛ wɔn wo kɔ te sɛ Europe. Wotwa, wopaka sɛ Germany leadership no. Ɛno abi na wɔ Spain. Ɛno abi na wɔ Holland. Okay. And we be now France Belgium. Okay. And we be soon now UK. Okay. And we be soon France. Okay. Now we be see area. It's different. How about you? When we yamabo. Amen. Yamabo. Me. It's different though. What was the person mentioned? Friend with the more of them. Opa bunko tabi I want to find them here. Friend more. What to find that kabuse? O friend go ahodo. As ye me bunkunta me sramo. Amanyofo mom paye me sramo. Mamu nwene mu wafuru hu. Mamu nwene mu nko amu ye dia bi. Mo nwene se me Nyankopon kire me pa me mfa so na me my eninje wo. Yes. Me my eninje me. Akasa o. Body ya wanfa ni sanka. Amen. Wo mi adwin ni. Amen. One masade antramu a one so say Inhyira no nipa. Inhyira ni wo nipa. Onyankopɔn hoɔden wɔ ne mu. Onyankopɔn hoɔden yɛ den. Ɛwɔ ne mu. Na Zia tempɔn wɔ n'akoma mu. Odin Zion tempɔn no ho. Obi ne kwa afɔ so ma tempɔn bɛ dida. Na do abrochi mema wo twa countries ni bi agya wadwa. Obade wa mu yɛ mɔbɔ. Amen. Etiti a di Amanyofo mu ntia mi yɛ wa. Yes. Yɛ budget a. Yɛ bobɔ ntro bi din. Ya mo kroni bi din yɛ nkɔ. Obati asentagwa to board ye. Yeah. Yeah, yo. Yeah. So the guy yeah. Kintampo to Bole. Yeah. On about kilometer do ambe. So ga kope to Afrao. Yeah. Ni abo. Agranso do to Achimoda. Yeah. Kwan baako aboda Boda wo Ghana haro. Hey! Achimda. Ya bobɔ kwan ni din. Ase ye beye. Na pese bisa kwan pese say ye kwan ni sen. Obade a wahu ye mobɔ. Amen. Ye kwa Isaiah chapter 61. Okay. Verse number 4.
Isaiah 61 verse number 4 into obade na semwe was no be chichiri titi akrofo wa hu se Bible ne kasa tete kwan ya kwa me nkoma mo yeto ho one lay na da ho no ye de ensesa ye de nda hey we ba obedwin chan kakra no asabi aguso Nyankopon se onya sa kwa wo no wi wasi o baba chichiri kro de obechichiri titi akrofo ama akanefo wa hu ye akanefo but that na same person go for so that no one person go for den e fa so that no so dia wu was obey kro ago no e ti kro bi agogo no so wo yo e ti se bomodin ye timi chichiri mesi be kotu baba mo hu ayinfo chichiri kro kwa me nkoma chichiri tema o chichiri kro obi an chichiri bi o Dabi. papa ampa wa kan semo o mesi me de kwa me nkoma ba to baba mo die no obi aba chichiri kro wow o siesie kro so friend papa no me pasa be ma wonya ndiase enti no so wo ya na so wani ma ho so abompa so ba de mesra hu mi mabo na mintimi nya enti a wa frem se me mayor man panyini mintimi nya enti a frem se mayor of friends minister mintimi nya enti a frem se mayor MP mintimi nya enti a frem assemblyman mintimi nya enti a frem se me mayor DC MC Oba ya wanfani sanka wo mi adwin the Bible say was obechichiri titi akrofo yes niema akeka nwuram wo ba so do sakwaka ama kanefo ama mfo so agira kanefo na benya so mfa so yawa ye nkura agogo enkuro na agogo no edan ya aye dada no ye yiyi ni nyira siesie ni ye eno bi ba no di sakanda bi so woyo na wo ja okope akanwuram akanwuram asano no akanwuram marketer nye jaki ashenwuram school nye ja shenwuram police station nye ja shenwuram hospital nye ja shenwuram hey ye de enchichiri de asai Dabi. tie babu no wasi obechichiri titi akrofo a ama kanefo no na wa ye nkura agogo ni nyina ani a won to aso santre to aso nya ya dwene wo a prepare bi for money she de nyini basa kwame kuba you road oyi buja ba you road oyi achampo ba you road Waya. lima ba you road Wayi. akufu you road Wayi. the Roadways ba you road Wayi. kufo ba you road atamis ba you road Waya. mama ba you road Okay. nanadu ba you road Wayi. ba ye mi sasa awai kwame nkuba je ba ko ya to woni en se da ho ye hu kwame ban nyapo pa ye free yan chan wa wo se titi kwana ne da so nam so sa titi kwana nam so kum wo je mi se quotation be sunne babu no me patcho me hwe no no TV no Dabi. eti na mi jai mi wo patcho mi wo part we no jai ye problem ba man no Yes. ye shape country no And one no. ye nya man osam kra Hwe. wo di sia na mi se so ba aduma mediu no sure wa be ma be this perspective sa wo mi nya be you road ba why na powerful from your mind still Ghana for that so dimpu why na show sa why na chance impunimpu obadi ya hu ya mabo Amen. ofanti asiamra Amen. enti wasi ya nchechere yes kroni dia agogo ya nchechere Yes. why I say yenyi Yes. yenyi emu amanyofo opre ne to abama wo na waba ubenya power when na mo ye Yes. utie a wo so kwagire kire wa ntuto bomba park na so na watimi anyo Debi watimi anyo tutina park na tuto bomba park na Dabi. ya kasa kire o man no Yes. ni ehunu ya sade Yes. no man na fa nto papa fra Yes. won kan the book of Isaiah chapter 40 Okay. 47 yanko Okay. Isaiah 40 Isaiah 49 49 11 verse number 11. now so be Isaiah 62 verse 10 Yetu awadi asem. babu nkasa Ose. babu nkasa Na me ya me be post nyina so kwan. hwe when you pon some nkanche when you pon o ru fa di paso o se kwan enna ba bi mpo na e be po aye nyedan Nya so kwan. yenyi su kwan Na matempo nkro. na tempo ne nyedan Enkro. emu mie ye dia na afia
na yɛne mo frɛ kyekyere ba ti o me show nyamu papa so kyerɛ say hallelujah amen double road enkum Dabi. ekum kra ketwa bi yes wona ti o what din kan kyerɛ ti aye me yɛ me pa nyina so kwan kuma se do de pase ye nimpu Oh. takwa de go stin nimpu Oh. Wu ane wu. Yes, you ni bi kwadravo abroche. Ko ko bo bi kam. E bi sa no say nimpu no dey for your country. Go to Ghana say you di bom ani. Wow. I say nimpu no dey for your country. Go to Ghana say you di bom ani. About the emphasis and count. Amen. Missy, oh, whom Amen. Oh, me agree. Amen. Bible say, the Bible natural road. me yɛ me pa nyina so akwan The pop, you quiet, see, Timmy Quine. Yeah. na matempo akro That's idea where I put grab of them. You be a Chinese 40 Quite far. What can't you see? Be a the Dominic Kwame Quanfa. Tiabono, na matempo akro Atimpono, yum. hwɛ yɛne mo frɛ kyekyere ba Since late, it will be a way of your teacher. yɛne mo so frɛ tifi From fam to 30 from your day. Aba. Yeah, number so on road. wei so firi atɔyɛ fam Me went to Fiat from over. yɛne so firi sin I asase said, so one shower be, one shower be. Oh, Debbie. hallelujah. Amen. One shower be, your bar. Not to create a shower. Man, I was on some them. Not to create a shower. mm. Not to create a shower. Or of what you mean? And when you be a mammy, that then you be giant sound roadway. About your way, I'm about. Amen. When you're dreaming. amen Opa one lay name no. No so ba. Of fuck one in na. Say you no num nam lay. And also them will lay now. And the mum putting poor up and why you free. I don't know. But when you ask one thing from and family so I dying. Oh. At the night. Car crime so. Car crime. Accident. A community purchase. No crap, papa, no. I'm telling you. No crap, no. Missy when Shadam bu hon kontaye. Sure. Mo pa won ko bu hon kontaye. Accident, I any pa. I'm checking the accident I nipa. Eh. La ban what say nipa 10 abom one day. ebi ni hɔ I want to say nipa 40 abom one day. Ebi ni hɔ. And so accident cut me short time. No nipa 50 ko, nipa 30 ko, nipa 24 ko. Ah. One day. Oh. Bible see e kwan nyɛ saa. Nyɛ saa. yɛ me me pa nyina so akwan Yɛtwam. Fi kwame nkoma bra so besi nnɛ. Amini sa kunya kwame nkoma bra so na nkrofo kon nam kwantempɔn baako so. Ni ekɔ nimpu no. Na Ghana population ya. And it's my calculation. My calculation. Kwasi patcho mami friends say Ghana population. Okay. About papers. Yeah, Karen, yeah. I think Check 33 point BB. Check mommy. 33.7. Yeah, 0.7, yeah. 33.7. It is also 33.7 million people. No? Yeah. As I say, population you crying. The classic reaction there. And so we say Tamane ye Ghana ye be 10,000, 10 million, Yeah. 15 million. Yeah, no. Ebano. That's ye kwan cast no so. Cousin Dawson. okay Before be kokra be shia bi no. Na check. Na check. The way you ba na ba peso. Uba na ba peso. Te kumi pa. Te ese san ye niamam. yes Huh? Kwan no. Ese san ye niamam. yes So man ya doso. First na kampanyin for the twika. But who opinion no twika ne. Patro fato so. Any. Okay. And the omo dia man say 2024. 24. But for mama 33 and say 33.7. Yeah. And on Biama. Yeah, 33. 33.7, yeah. Hey, serious. Wow. Now me cast na puni bi. Oh, Ghana. Oba dia we hu yamabo. amen No man tiase amra. amen Omi adwinum. amen Titi osika we ba no. me yɛ me me pa so nyina akwan Mambi cast ebo nsan ho. Osi me ya dey. me yɛ me me pa so nyina so akwan Ponyina ye kwan. na matempo akro Na kwan wa matempo na kron. yɛne mo frɛ kyekyere ba Ba se we mu fie kyekyere mo na mo kwan. yɛne so frɛ ɛde fam de ba Na afofo mo bo so na mo kwan. wei so frɛ atɔyɛ fam ba Yi lens ye oba dia we hu yamabo. amen Ya broadcast that's ye one lane. Yeah. There's a traffic.
Africa block adentia ka ba ko bi abom ho ebom ho ntinu no free so ba ni yenam kwan ba ko so ntinu ontimi nyeden ontimi ma ana de okoso so ntimi nko block because back when so dey saka double road ana ka ba ko monam so na BBC wo so a eno kwan tensi wo so ntamu tensi wo so basa basa bia intensi basa basa wo so sa enya ti as the nyesi o pan so pe go fa me pacho otie ni a baby am chocho mo enya na me hwe o me say Ghana kwantem me say ko check abra so aduro yes difference say avansa ba efa mu dia kwa across kwa na bodam rough na kokko check e friends Asenkagwa road me say keep e friends say takwa de eye akra but wo ko fa no to no kana say da kwa ba ko so anansan ko ave sunyane odi hye kwan no de hye kwan no kwan be mponu no mankranso mani ni di mankranso adan wo de mi yobo nkronkro ba fika so mo kwan ye nkronkro bebre kwan wa sam na me kan ne eno man nchechire yes etu ka babu no ahwe kan 62 ni enko 62 ko verse 10 into obodi asem ya ko Jeremiah 1 verse 21 okay monsiri aman panyimfo e mesamo monsiri fa krom amanyofo we ade ba kwa pese me yense mama ntrafa ako dabi mumpie monsiri fa krom monsiri nkonkrom na mkowe monsiri nkonkrom ni so nkonkrom ni bi so monfa kropro no monfa kro ni bi kro na mkwa cheke we abo mo man no kwan ahwana ba usa ha ese ko bo man den ekwan bo kwan no na montongo so mum ye ntungu kwan so montongo so nyona tempon nie ma kwan tempon mum ye bie montasi abo da bie bo ye hia bo mum ye mbobode nie fa bo ngwan so na monsi nie mbobode nchechire na monsi o man so franka nie si o man so franka se Ghana nie upia Ghana yes Akwan tempon adamu yopo ai damu yopo Jeremiah nkasa ndiam Jeremiah chapter 31 Bible nese nkasa me pacho verse 21 Bible nkasa osisi abo etimi sramo amanyofo e momodia na mon prepare abo esho okwan ni nso momodia na kwan no ekwan wodo na asɛ no nhyehyɛ no nso na fa mumebo woda wuro na munkyerɛkyerɛm sisi akwankyerɛ adum fa momodia ni yempe adum awodo na fa wakoma si atempon no so yakoma yempe ya tibi 2 year of the road year of road na wabade ya wahu yambo amen na maso obade ya wahu yambo amen year of road na just oyababo din zube ko ni ho o ye ntimi ntwi yakoma anya den wose emesi so sisi abo so okwan ni so de ni em prince ye kwan asai poto obi won mu a echema ho sisi akwankyerɛ adum fa ye momode ni enkyekere kwan no fa wakoma si atempon no so ye fi yakoma ensi yakwa edie kom ni pa edie ye fi yakoma ensi so afi we die ye kwan yes kwan kwa o man panyi mi se wadama ye ka na do bre so o man tie ye dabi me twetwa ni nyina de akyerem me preach awodo me preach wom me preach say obi bisa say no man panyi ma be den anam se center school da ojegu nwura mo se maye ana hospital sisi ojegu mo ye ya ka otimi sasa ya man yenti na obeye enti me ka che se mo momode na mo nye na mo ye wi a mo pese obeye den because ade na obeye no ma ye wi eno no ade na obeye no ma wi ana mo bu dua si maso ebi na me ka che ono so ne so mfa ne sankeka yes edwoma hihya nwuram hospital che bu nwuram ono ne je oja bi gu ho na kwan ye ti say adwiri say ye be ja kwantim pomba ko so ni se kwakura bi ase na highway kakraka from Accra to Takoradi ma we be bia ye di mfia man Ghana di Onyankopon ni o man Ghana bro o ma yo kokko ebi timba ebi ha bosai ebi ha diamond ebi ha gold ebi ha manganese ebi ha panche ebi ha abayire ebi ha kontomre ebi ha enchen ebi ha kobi ebi ha ofuyi ebi ha ade ebi ha nkanko ebi ha emre ebi ha o ma we tremble dabi
Mamu wa japadia who the maybe can be speak the beer to quite a bit. And put him no. And you all makes it pack. What the hell? What the hell? What the hell? Where and what yes you that ben ye be jasa oh Daben Uwo kwan pa. Daben ye be jasa kwa we bi so fa etika we ono nam ni le omo no bi oba bi nhia no twade asi ka wo bi nhia no Daben ye be free we mu Daben ye be free we mu oh Obadia wo nyemabo Amen. Eti say But yes, eti ena se driver no oba no so we nyani na wa ena so di hia wo no ena bi hwe ba ko na assess kwa no eti kwa na akaye sing we no ba obi after for one afa half eti mo ba no mo ko mo sechem mo cha half no very bad and I mean go to Bible actually wo Isaiah 49:11 Isaiah 49 verse 11. Ose Mary ya me bo nyina so akwan. Kwaso e. And na matempa kro. Na kwan no akron. Yeri freti chiriba. Eti wo be se we mu ti ba to yi bi ma me abroche ba bi ma me. Bo se we mu nam obade we huma mo bo. Amen. We freti fi ba. We no so fra to e famu e We ba. fi atoy e ba onu so nhia ka. Edem sa obi nhia no. Dabi. Ebi na me yi a chewi. Hi. Nefe. Enya edi o. Dabi. Anya dia. Dabi enya edi. Ebe nya bi dia. Ye be timi enya we Egypt. Okay. Egypt no. Egypt no. Abe fa nko Cote d'Ivoire. Okay. Ya ko mo fa me anad be Cote d'Ivoire. Ya hwena no ye ya nua no bibifo na bia. Cote d'Ivoire ni. To e ko mo kon obi nhie obi a. We Egypt ni. Egypt. Cote d'Ivoire so ni. Obuto obutwe. The sense sa. Eto obi nhia obi. Obi nhia obi. Binhia obi o. Ya hwena no ya o. Obi nhia obi. Ya mfa ne kwan. Obi a nam ne kwam. To mistake a wonko na awo. But you see tie. Eti di oba no. Di oba no onhia obi. Dabi. Na nim kwa. Eti wo na wo du obi na onkwantam a. Your outer lane. Yeah, outer lane. What? We are no our ntimi kwa. No pay biafa. Simple. No atwam no ko. Yeri mo freti chiriba. Did you feel chichiri ba no? Yeri so freti fam. We so fiati fifam no so ba. We so fiato ye fam. Onhia obi. Ene so mo nyina ba. Asumdue mu akom jojo. Kwaso bre. Kwaso jojo. Obi hia obi. Dabi. Ye di adani mpunimpu. No obi wadi mpunimpu sa yakobo bitu abroche. Wo di abo bitu a. No ka che ye bisasa de na wo drive sa careless na say mpunimpu no day for your country. When you go to Ghana boy di bomu hani. Say di Osi komi krom Ghana. Why used to? Just say di bomu hani. Me say accident. Epum di pacha is. No correct. Epum di pacha ya da wodo. Isaiah 57. Isaiah 37 kasacha. 57. Verse 14. Verse 14. Obeka se mungu so. Eti de meka nyan se. But kwan asay no. Ese ye tugusu. Mungu so. Ni ye gusu. Momo kwan. Ne kwan no ba bi wo no asay ya biem. Na munyi akwansidie ni free me man kwan. Akwansidie ni free o man kwan. Akwamu nim so akwansidie o man kwan nim. Amanyofo munim sa akwansidie e wo Ghana kwan so. Munim sa akwansidie wo so. Ha? Munim. Woni se so timi obade wadom na timi faka na foka afia so kokumase na timi kwana ba sumbia mu a e so be ya Allah akbar. Yes. Woni so twa kwan we ko ba yen mu ma ye ma me mu kwada ko fa nye ma dua no watachi ma ko fa dua no da mango ko fa dua no kintampo ko ba ga ko fa nuane ba o mu twa sa kwan we no o ma mi timi ko ba pe e so ko so dem ko do Onyankopon ase. Yes.
I saw so them ko pagya wo nsa do ba de ase so do atwa sa kwan wei because akwan si dia was one fidie nkwa eti mo kwan no eti mo ye ngbo kwan no na mo ye kwan si dia fi me kwan si dia ni mfiri kwan mu wan gwa no nyo tom ye nya kwan ya ni asum ye ho fidie yes kai Mr. Amanyofo se mo tie mi a ama panyi tie mi na ba ko na da one lane na da one o pa guzu sa dan accident team so da Debbie once ye mpuni nko ade ebesi because contemplative yes contemplative it is a wo guso no ma ye no kwantempon ba ko dia and ye se mutimba e friend say regulations ba so yes ye ma police for checkpoint a wo do ba na reduce speed o kokakra wa sha police we reduce kokakra na yetibi dey rules bi ma wo na bisamo dama e wo mse nyo but misramo di Onyankopon frɛ no onye kwan ba ko biomo Debbie cause say ya doson ya twam so obi ba na mi hia no atwam otom atwam edi say ena say offense one atwam no a prepare ho budget ato a sesa no no na fe yenti kwan na ya no yentra se ye betimi aye kwan na ye major roads na highway na dedam no dia eye kwan ye contemplative from Accra to Takoradi kwame nkuma breso still punimpu ye di punimpu from Accra to Afrawo still punimpu ya so di punimpu from Accra to Kumasi still ya so di punimpu da ben ye be free mu ne yetinye bia ye kwam Duana gudi ana yehu Duana gudi ana yehu papa na kaf mu so eti wa okwai na kaf wo na nimu a obi nhia ni tikanye hu the b yeah wa unti we yo overtake ni saka ai wa okay eti kwankro na men obi yi kona na obi nam so oba eti ye mie kwa nimu o omo mu wa japade wo beti so obi abedi sika wa de okọ eti wati me fa mo kwa nsi awowa oba de huma mo bo amen oba de huma mo bo amen Jeremiah 31 aba ya kasa 31 22 21 Jeremiah 31:21 no Bible nkasa wasisi abosha okwan ni so momode na kwan mo nhyɛ momode na mo be mumiam yes sisi akwankyerɛ dumfa momode akyekyere akwankyerɛ wo hana wo nam hana oba fa wakoma sia tempon no so kwan si tempon no so said the book of Isaiah 40 verse 1 kan no 40 no yeah 41 no what's it monchichi ti mom yen sɔre ni yankyekere oman no na monchichi ni man no wure yankyekere oman no wure mun ka bu jusem nkyere oman no hallelujah amen misramo obi fa kwan we so na se bi mpɛduasa bibi tu no kwan no so a Amanyofo momra bonte na mɛkyekye wo were wate yeah okay no ndi bi yes of fast one no monkyekye oman no were okwa basisi a mo kwan na magye wo sika no edi na wu kwan na magye wo sika no kwan na obi agye wo 10% edi no ekum obi papa ekum obi maame ekum obi wo faase ekum Ghana da ache bi ase Ghana ndaso tu pie ba out a bekyekye nipa were monkyekye oman wure monkyekye oman were mon ka bu jusem na nkyere wo mon ka bu jusem nkyere enuanom yesem na wotwe ye gibisia ade aye kwan we mu because of kwan ni nyenti no sa de we ya ekoso nti no e jaya de we ye ye de ehia se aye de fata na nyema bi ho ma ye mongu ni ye nko kyekere kwan no nye nko kyekere kwan no kyekere kwan na kwan ye kama ye de fre kwan we dey fre kwan and read the book of Isaiah 38 okay Isaiah 38 Bible nkasa me part of verse number 8 35:8 Isaiah 35:8 yeto ba dia sam
Otna tempon. Yeah. Who ya beka Isaiah 42 verse 16. Okay. So who tie me ne wa. Yeah, ye road ni be kire me. Papa no, nye bone no. Yamani bi die kire me. Yamani bi die kire me wa. Kwa bi da so say. The tempon ni kwan be da ho. Uma tempon we da ho say ya. Wo be frɛ no. Okwan kronkron. Okwan we frɛ say den. Okwan kronkron. O se kwa be frɛ den. Okwan kronkron. Me na me tro Bible no. Me a printing press. Also ye kwan we di ma o man ma. Obe frɛ no kwan kronkron. Kwan den. Kronkron. Okwan kronkron. Kwan ya wo fa so a. Agi say ye wuwo. Yeah. Okwan kronkron. De ne huntie bia mfa so. De wow. Ke kwan we unam so a. Tie Bible no. De ne huntie bia mfa so. Wo so e. Ɛno de bɛba wɔn. Ɛno de bɛma yɛn. Na ɛtete kwan pɔ. Na kwan we da so na ye driver tete kwan pɔ a. Ɔremfo ɔkwan wom. Umfom kwan da. Umfambim. What we driver tete kwa kwan we so a. Onfaka. Plus 1 2 3 4 5 6 lanes. Hey. Etore na we kwa nkwantama no amane sibaku nu. Obi nhia There be. Wapa no na nkɔ. Ɛtete kwan pɔ. Ɔsi wei atete kwa driver wa jimi mpo. Ɔremfo ɔkwan wom. Ɔnam kwan we so ɔmfom mpo da. Ɔmfom da. Wa jimi sɛ den ya ɔmfom. Atete kwa. Ɔnam kwan we so a. Wɔmfom da. Wɔmfom da. Wo de tie wo he. Wo ya no akwase a. Isaiah 42:16 no. Ɔsi meja anifrafo kwan a. Eti kwan we so obi kura ye di friend mpo no. Da fa beti ya da. Obakɔ. Yes. Obi ahia no. Obi anhia no. Ɔsi meja anifrafo kwan a wɔnim so. Kwaso. Mema wanante atempo a wɔnim so. So be nante kwantempɔ papa so. Mema sum ayɛ han wɔ n'anim. Ɛdɔm nam so a w'anim nya da w'anim nya sum bi ani w'anim. Na deɛ yɛ mɔnkyemonka no. Deɛ yɛ mɔnkyemonka bi aso nya dɛ. Ayɛ kama obi anhia wo toa so. Wɔsi adeɛ yɛ na mɛyɛ mama wo. Wai ɛna sɛ yɛ de ma yɛ man. Wai ɛna sɛ yɛ ma yɛ man. Wɔsi yɛ na mɛyɛ de ama wo. Ɛti sɛ ɔman panyin bi bɛyɛ saa kwan we bi de ma yɛ ni a. Yes. Yɛ ntwɛn sɛ ɔman panyin foforɔ bi ma bi. Ghana fo ni agya amana kyerɛ sɛ masa. Yes. Do the work. To aso. Na fa ma wɔn ho da abusum so no. Ɛti sɛ kwan we wo de sɛ yi ma biom. Kwan we. So obi tu adro. Bɛhyɛ kwan no wonim sɛ kwanfo. Kwanfo de adro de hyɛ kwan no. Oh yes. Na ɔma di bɔne de ahyɛ ka kwan. Yeah. Ɔsi sɛ woyɛ kwan we ya na so obi mpo. Ɔde adro bɛhyɛ kwan no so ɔpɛ mogya wɔ kwan we so. Ɔbɛsa wɔkyi. Ɔsi ɔmbɛsa wɔkyi because Ɔmani bɛwu. Ɔmani bɛwu kyɛ sɛ road ni yɛ duru. Ɛba ne so bɛ kisa kwan we obi nhyi obi ɛba ne sɛ ka anya accident. Ɛdi suspect bɛba. Ɛbɛba but kwan yɛ akyia. Kwan yɛ akyia. Yi dada ne bi ma me nkyerɛ wo. Kwan yɛ akyia na yɛ di mpunu. So obi di adro kɔhyɛ kwan no so ɔpɛ mogya. De bia bɛ kisa kwan no ɛyɛ single road nti ɛna ma accident yɛ de esi. Eti nkɔfo twie mogya gude bia saa. Nkɔfo twie mogya gude bia ma wɔnya mogya saa. Wo de hew. Wow, ti wɛ sɛ very dangerous. Eti obi tu wuni sɛ yi na ɔpɛ sɛ ɔkɔdi bɔne hyɛ kwan no. Yes. Ti wɔn ne pɛ mogya no ɔmo sɛ yɛn yɛ afɔm deɛ ɔmo so bɛ di ewu. Yeah. Eti ɔmo so kɔ pɛ nuro adi bɛ nti wɛ eti wɛ yɛ ayɛ sɛ no ɔbi yɛ mistake na apɛ na obi nkɔnya bi a wɔyie ne wɔyi no pawu na bibi asi. Na ɛkyɛ sɛ kwan ba ne sa yɛ mfa nhyɛ yɛ nya adwiri bi kura sɛ obi na ayɛ bibi kɔ so wɔ hɔ. Eti Bible say menka nkyerɛ sɛ sɛ ɔyi good road na ɛma wɔn na yɛ abosom wuwo ɛde skum nipa wɔ road mu. Ɔmo sɛ wɔn akyi. Ɔmani bɛwu. Ɔmani wu na wɛ ɔyɛ ɔmani wu ɔbɛn kum nipa mɔ. Yes. Ɔba de huma mɔbɔ. Amen. Sanu man Ghana. Amen. Jo man Ghana fi bisom. Aba. Asɔfo mu mi abɔnten na mu yɛ ɛna wo hyɛ nkɔm papa. Yes. Yɛ di preach o. Yɛ Onyankopon de nisuade wuru no ɔde ma yɛ de yɛ preach. Oh yes. Yɛ de abɔ kɔkɔ. Yes. Yɛ fɛ nkum nipa. Yɛ de tiri ɔman no. Yɛ de shape country no. Yes. Ɔwɔsu wɔka. Sɛ wɔ bɛ ne sa wɔn yɛ di nnuro hyɛ kwan soɔ no. Ɔmani bɛwu. Ɔmani because ɔbɛwu sɛ kwan wɔ yɛ nkum nipa wɔ so. Dabi. Wo kora bɛ tɛ sɛ wo tumbe kora bɛ te. Why da so tro do no? Da be ne baby. Amama ni bia se sama no do ni nya ni bia. Ye. Manu ni bia. Pani nyo. Ni kwan bodam for the bin chaw. E fe yan kon kro ni bi so. Ye. Ni mi sa kwasi. Yi kwa bo kwan fu ni mami. Yango number 1. Ana da won. Ye ni
Ono kra de sem no kra akwabo no. What the woman mobo, woman Ghana mobo papa. Masa o mani shada ye yes ah. Dabi. But ye wo hu ye mobo. Me. Banti asiam la. What team waka? What team? Eti nyema bi wa ye yes e timi jai. Yes. Ye here kwanso. But ye wo woman Ghana mobo. Amen. Judges chapter Judges 5. Me patch up verse number 6. Na anad ba some guy breso. King Sanga. Ne breso. Ene ya breso. Atempo dampan. Efe no o man atempo di dampan. Na akwantama info no. Kwan yanka first ka utimi faso ko e fe ne kwantam. O faso 2 hours e sia no akwaba no. Akwantamfo no. E fe di akwantamfo no. Omnante akwanfo akontonche so. Me na me bitwa akwanfo no. Dabi. Me ye printing press. Dabi. Se Onyankopon kwa ni kwanfo. Kwan ye kwantam bra se sia no. Kuma se do danka e 3 hours no. Wonante akwanfo akontonche so. Ene kwan adane kwanfo. Ama kwanfo no e take almost by 8 hours. Asa wetin yakọ. The driver sabi any passenger what take anymore. Asabi or what yadi o problem o ni pedue mu no. Obesina ni na ti ayedan. Atai. Ofruka na se kan afro. Asa kan afro. So ofruka na se kan afro. Ya ide kan afro. What's a quantum point? Adani quantum point na kay quantum yedan. Quantum brantam no. Wonante akwanfo akontonche so. Ene de na kwanfo akontonche so. Adan na region bia o kwanfo. Serious o. De na region bia o kwanfo. Symbolic ana. People ana design. Ehumbu. For history region kwanfo. From Nsaun to Asamankase. Kwanfo. From Agros to a first Achimoda. Kwanfo. Kosi across there. Free Achimoda back cross. And ye Kakari yo. By free a friend saying Agros drop. Ebe first Amensa Chrome Waba Gransaba. Diakwa. Chamwaba. Abesia cross. So when Nabesi kwa sankegwa. Obade ya wo hu yamabo. Amen. Wo mi adwini. Amen. Mi yi kwa wa because you me me budget. Dabi. Ebuakwa mankranso. Ebuakwa mankranso. Obuasi ayamfuri. Obuasi ayamfuri. Tese. Obesa papa, me branches bro. Me wa ansori wo. Tell reporters. Opo ba ko na oba. Yezo. Me so beta Onyankopon ya wase. Dansia so kwa. Obuasi. Adansia so kwa to Obuasi road. Tese. Oh no. Adansia so kwa to Obuasi road. We krom obade humamobo. Amen. Akwantamfo ne nante akwanfo. Kwan ye nam kwandan. Kwanfo so. Enye party we asem eye free tete. Ye ya manaka. Yes. We better the kakakra no ja. But you to kwan kong amanoni ko. Me say go to Africa so ya ko di ya. Na nsen kwa Ibrahim to ari cry. Go to Burkina. Ke Burkina mi Burkina nje osisi ya. Ke Burkina. Burkina Faso. Amoto. And so mo na ma no mo yo mo nyama mo ifi Ghana port. Free ya. No mo na me kwan fu we so mo de ko. Ontwato wa ha no akotwa ne kurom. Ontwato wa no akotwa won kurom. Serious papa. Na we so aye kwan we enye mienu po. Et saso mako to fa hansia. Hansia. Etuya na aha na ba piso afa hanko. Edam. And Adam no. Etiemi sase we
ofre ani dia obadia we hu yamabo amen just ye do bless see ye free kwan for so yes ni ye free singing road no so yes ye ba double yes and obi ayo so man pen you timi yes ade we keke no anyo obi si wanya hwe na ko betu ani papa oh yes papa obi si wanya we you owu Africana yes me so pa tuani si road so keke so we yi road wo ye kwan keke no obi nya ba bi nkwatra position na se ke nya nya ti Ghana go be the points from the Bible me ye the Bible ko 8 coach oh yeah ufu sawe hwe kwan kwa yi kwan wa na ba bi amana na so ntini anye ban amfa ho no obi muni fa ho no to sekim no men e ya mumudia yes we road usi dan empo na amana da wo da achi no anto wo no bi ko fa ho no to emu no owu a yakopɔ se moja da empa wo fie da sintisa na mu yi kwan na kwan ne da na ewudie kwan na ekum ni pa e catch him plain moja no ebe so am when you read the book of Deuteronomy 22 verse 8 Bible nkasa so sit down foforo a aja wa adwa Bible nkasa ti wo dan ya ti fi ban hwe no obi afi wa nhwe ase eti kwan na wa ye wa ntimi anya fence wo road no ma mi fence bi nchira ebi ni gwen wa anya we bi wo road ho we na o ja de tra we save I care we save driver no bounce bro funu yo am peso mo je bi fo be obedi ye di esi e be ye na ye di fo ye be ye di fo wo we bia na ekrom yeah wo we bia na ekrom yes Bible si so bi free mu wo sit down foforo a kwa ji wo ban di ban no na obi afi wa nhwe ase no bi amfiri wa nkɔhwe ase na wa fa moja ho asudi amba moja wa so di ba bedo man ne so moja wa so di ba bedo man ne so body wa fa ne san amen ye you road ni kaka no kaka han kwa construction kwa you obi dia yeah enti am fa nka contractor no dabi obi yi road no bi so ba yes ade na ro na e de se kwa ye de kwa e de ji kwa no e mu nya den enti mi se buka dabi memre bicycle kra bomu na enti mi se buka o di pakra pimo kwa mi se ni pim kwa na bu body wa hu ye mobo amen am fa ne san kan amen enti bi pa cho me siamo Onyankopon De Oman no Onyankopon De Oman no Akwan Ahye ni chechiriye o di Ahye Amanyofo Nsa sa Amanyofo we no obi anyo ni etu na just to kwatra bench not to bo park ni so ba mi ko bi jano we abetia so ko 8 years wanyo obadi wa fa ne san kan amen e me ntia wazo nya samo obi o ya nso mi sa o dabi ti wa mi kan say no ma kan first year no na me kwa me hunu hwe a na ti third year na be ko for fie me ko say be road a me ka say deliberate any da ho oh yes because aka 1 year e be to aba na so ka so be road a oboa bia nu a chese road no be wie dabi be ja to no krapa na uka no bia nu a isabrai ye bo kokko no ye bibi obadi wa mfanti asembra amen wo mi adwene no amen kanu anu tigi no na wa kwan nye na just this man the me are the crazy me are the crazy na ko fa bon nchawo amen say this man the crazy me are the crazy obadi wa mfanti sanka amen wo so anu mi akọ o yes bi ye ni matam fa ye huni o dabi bi me kan wo obadi wa mfanti sanka amen ana me hunu obi aso dabi quotation bi quotement quoto bi fan dokunu dabi ye bie ya hwane body fan musrengu ye so amen ni nya ntia gimbom yes ni mbom di chichiro ban no kwani nyo enye mala kwantem pa wodo anye Yes. eti Onyankopon na mesu tu o man no fo se panyimfo ye ntia dwinibom Yes. ni nya hwe se no the ye tackles how they way bibi kasa chiro man no e woni ba bia se jato onum yes nye taki rose ni bi impunu diawu na etwam wo de kwame nkomata mo de ye motorway wanye ni impunu na dufu sa ko ti ase besi na ya ba me yi one single road at all
Wa Kumasi Roadway highway we. Oba dia ya we humamabo. Amen. The book was there. Okay. 42. Okay. Isaiah 42. Okay. Isaiah 42. Verse 16. You talk about the assembly. Was major and the frail for crying. Oh, Alpha, you want to pon mammy. You want to pon mammy. You want to pon mammy. You mammy, quite a dumb one. You want to quantity. Major the frail for crying. We are not Kaza 35 verses 8. Okay. Major the frail for crying. Or when you now drive across what? Was over Cono Jojo. Memoir ante atempa woni muso atempa we when you muso krampo kekekra ubeti ya davo meme esum aya han e wo mani mese sum once ka foforo hia wa no kodi sum ye den hia esum ni obiom esum ni obiom na de monka no ba bia monka ni so na me ne tama ya Philippotos bia Philip ti wo chese wo nam so adia we na mayama adia we ene hia ye yo tom minja o da etika we die ko nyako pase ka man pan utini ye we bi maye onja ye nda onya gana da na wana wo ho da aboso so da one we kwa we ye kwantimpo we ya wana wodi on wahye edi nuro hye kwa ho eso mu pemoja no wo be sa wachi o me so hu road bi se o meja ne kra o mani be wu o nim se o mu ye bibi no ewu bi siso a o ma fo be dua kwachi na we die sise o bi anhia no e ba ne san ejebe we die ntia se e ba de sa o mani be wu ntinu o mu je bi o mu di boni de hye ade a wa ye mistake yes ejebe sa na mistake ne unity pra ko pa edi we you adue free sunsum sam bia so ti wai obi di tumi bi kwasha so kra no anko da bi nse we kra wo be gina so nya adwuma nye this way wo tama so yeah wọ́n sẹ́ wẹ́ẹ́ mú bá wẹ́ẹ́ mú so kọ́ wẹ́ẹ́ mú so bá wẹ́ẹ́ mú so kọ́ ètò ká Isaiah 49 verses number 11 náà Isaiah 49 49 verse number 11 náà what's na mami road na biom kọ́ what's miri yomi people nyina mo akwan kọ́ so ẹ̀ na matimpon akron kwa sẹ́ wẹ́ akron emu na ebie no 1 2 3 4 5 6 lanes wọ́n biem kọ́ wọ́n mẹ́ matimpon nyina mo wọ́n si Hababunum what's na matimpon ebe kron biem yenu be free achichiri eba tiba se we mu fi achichiri won so won na mo dia won so na mo sisi na yenu so free atibi fam ana we mu so nim atibi fam so ani atoy fam we mu na matoy fam na eba nti we nhia we yes obi a wodi kwam no nam yes nti we na obi di obi achi keke nti we na on kwantama na we sa no ho we na so tiri kwantama ba atale wait Isaiah 35 kwankron na oyere sanga na anu ana ese biam keke watinya pa kwantenten watinya anya ne nta o de tia ba ko na akosi na oye ne nta aba enti ko bi aye ba ko a na ko bi su ba no de ba ko ba ka no bi su no de ba ko ba de won ka azama mi okay Ezra chapter 10 verse number 4 Ezra 3 okay Ezra 3:17 okay Ezra 3:17 okay oh yenim Ghana man yo yenim me Nehemiah chapter 3 yenim betwa so Ghana penifo nim me betwa so ka ba munye nko Nehemiah 3 verse 17 verse 17 to 19 17 to 3 to 20 to 24 kan yango Jeremiah chapter Nehemiah chapter 3 verse 17 ono so na Levifo benani ba Rehum ono beto aso emiemiem we ba no obemiem obeto aso no emiem ya ago no emiem na yin firi wo pe na foforo so aba ne chichemu no so no ena Hasbia so tan so clear abupa fa no safere no so bemiem no so de bi ato aso ono so ba bemiem no so bemiem ono so ena ni nuanam foforo so Hanada Bavia ono so na safere ni die ono so be di ade pe ono so beto aso ebe miemiem ono so be hallelujah amen ye die gwade ba na aguna siwa yankwa ho ye siwa verse 19 aw ni nchemu ubekwa mani kwa baby ni nchemu ena yesaba esodi obedi ade pe mispa safuhin o miemiesin na asanim ye ba ubemiesin yes wonya hwe dabi ayo bi jera de saka wonya hwe kokuma se kware konkrom bi na kware ejom na kanwuram na nkusie di hene wo na wo
nya pemire nya hotel di dem wo nkroso hospital pa na kan wuram obi ba do do sabe kape ejese nyo na ye ejo nya hwe Ahye Amanyofo na dia Ghana for team adu bless Ghana for ni da ho yes nye bia yani said no so we ti wa me ya hwe no wa bana de asai ho kada wo no wa be pagasi wa wo so nya hwe verse number 24 the Bible no also and I heard that premium bet was ono so be di ade ono so be miemie siesie ka hunu ni eja ne me be gu ono be den obemiemiem ono so be miemiem every Assyria fie ekotosko ekoko lo so obi aba no abe ye obade awo miem bo amen obi boss me me dey foforo ma be sia ba yetimi si dan na dan na kan wuram ni aba no obi aba won fa ne sanka adan ya dan no aka nwuram adan aka nwuram no so ye bi hwe ne balance ye dan ye eso dan no ye se aka nwuram so ye hwe dan na se o adan ya commission ya bo modi ya ye ho budget ya ye ho budget se sika we ne be yiwie adan ye nwie obi agya dan na se o ye hwe dan no to aso sika me so o nipa no ko de ko ade na mo ye o man sa how and I'm your man, sir. Would be my bad dance, you know. Okay. Mine is this dying. I'll be in this kind of creature to some no. I got you actually. Ate. Odo papa my Onyankopon says, who be you friend say, I want to ask one who are planting our about as when you're in Colombia about woman or how near that you don't be from who papa media dear brother. Because of papa crime, one minister brother. Ate. No media chile, who be catch now. Who your contractor, who your quan for my new kum crop, the catch your praying. Was it more than one was for best one? Yes. So, man, pay your tres canama, no one tres canna so, not send the board pass last. Huh? Minister, who's your this canama, not can what your WhatsApp, with your coffee baby. Ne delay, ne pay woo, so as how much in I am moja. Yes, when you must have been catch them, I catch them. Body of one can come. I mean, Omiaji, I want to TV, no, and one woman. Wow, check his equine here. Oh, and one woman. About the one can come. Omiaji, I mean, I'm a good Brahim for some out. Patam, ya road, no road, Nina, Nane, Boga. Yeah, let's just a quantity of my instrument pet. Why do I am much late? Near Becan, Yakuja Parliament, I can't go. Oh, yeah, how road, how road, how road, road out here, I see a year. Obapano, near Tower. Hey, near Bunny, the balance of any area road, near 4 kilometers between. And there are some granny. Now, body. You hear you? Oh, say, whom I can't about your wife, Sanka. Amen. Say, what your road? Quan Bang, and where you are. Quan Bang, a contractor, who's win. Quan Bang took kind judges now. I Quan Bang, a Muyi Quampa, and I Quan Bang, Quan Bang, a Muyi, Judges chapter 5 verses. Judges 5 verses. About your whom was another saying, I brass Judges chapter 3 verses. So, okay. What? Ya brasono. Tie. Atemponda mpan. Atemponda yes ya yamayeno. Ebia sayo. Edam pan. Kwan bia ya adam payo. Na akwantamfo ne nante akwanfo so. Kwan ya yesi kai kwantam no. Another day. Akwanfo. Kwanfo. Eni akontonchi. Eni akontonchi kwan ya owuo kwan. Uma me faso koba. Mo gba so ne koda ase. Yes. Ate. O papa faso no koba pe. Kala wakubal. Yes. Share. Judges Casamacho. Yes. Traces. Babon Gaza. Judges Traces. Judges chapter 3. Babon Gaza. Me patch up verse 6. Babon Gaza. Was it one for foul mamba e one. Oh. Ko. Eddie be to come ma wade. Koso. Na was so mo na nyame. Ko. Serious. Eh serious. Yes. Serious. Ti obi gis kana na fe nyama fon. The yo. This kind of yet your pebia. No yakwan fubia mawa. Obadia we mi nchira from fama nema. Read the book of Proverbs. Okay.
Proverbs chapter 6, 7:26. Okay. 7. Verse number 26. Yet to Amadi Asam. Ufa kwanfo so a. Wa pepe ne pepi egugu ho. Kwanfo. Pre nkrofo. Pepe ne pepi gu ho. Kwanfo pre ni pepe bebre. Na wana wa kokum no toso. Na kwanfo wana kwanfo akun no. Omo doso papa. Me kasa yi, me nka obi papa yaw. Me nka obi maame yaw. Me nka obi enso yaw. Me nka wo yaw. Ye kwa ye obi. The kwa ye obi maame. The kwa ye obi abusua. Wana wa kokum no toso. Kwanfo. Eju fu san profo we mu nyina moja no. E kwan. Obade wa hu ye mobo. Amen. Eti ehia se ye beyi kwampa. Na ona kwanfo aku won no. Toso papa. Omo fie ni asema ne kwan. Na nipa bebre wo fa kwan so pa na wuti anye ye pe na wo mania fie akwan fa. Asema ne kwan. Fa kwanfo no so ha. Obade wa mfa ne senka. Omi adwi ni. Se ye den wa ye kwan so. Eye hifo asade. Hifo asade. Ahye Amanyofo me catch him play. Read the book of Ezra 10. Ezra chapter 10, verse number 4. What's the sorry? You can the book of Luke chapter 6, verse 31. Okay. What's the sorry? Let me say, man, penny, sorry. Osuna asemida. Yendie. Yedi wachi. Media, benin power tawachi. Mahunya dina yo. Mahunya dina kwano. Yi kwano mai. Mahunya din. Na yo. Uti ye wo ministers wo anyi dodo. Omo ye duosia. Do obia Jimmy who bet me afa because nipa gu bench for those. Can no beji ji wo road a. Yirisin chan Simple. Na kwamuda ho ma. Yirisin chan wunni dodo obia sabi nipa ne sabi impredua sa wunni bie. Wa bomodie yi keterese. O pese o save o man ska very good. Ti nipa duosia na wa yi on wo ye no beji ji wa. E mani nwani ma se o tom. Mani mwani mu ase eti wo so ana asem ya me kan ejira wo so sorry na wo so na asem da na wo so na asem da yedi wachi mimi de be de pa beta wachi say me so so nshira de ma hunya din na yo ma hunya din so ni jina na so ba de so mo ba no mo anati bi yo verse number 5 o man sha won sa o Ezra sorry o man na Ezra ti sa so Ezra ye dai sorry Ezra sorry o ma asofo penifo no bo say mun kam on pa bo eni levi fo no mun kam on pa bo wonya ki kan tam say na ki kan yan kan ta se de pa bo ta wachi wo be di asemi so ye bo modin na be di so de pa bo ta wachi mo timi ayo yes ate Ahye Amanyofo look sis Look 61. What's na say mo pese ni pa yo mo no. Say dia mo pese ye yama mo no. Mo nyo sara. Mo so nyama ye yo. Simple. Simple. Me nam ka kire mo. About the same. Ne sa wo say. Ye dia dia ye. Papa no obo de no. Papa good road afa so. Simple. Obetimi ni anya ba ko. Ompo hwe ni good road abenya. Antim papa onkonko wu kodi ni wawu. But obetimi ni no ba ya fa so abedi ni dwa. Wasa akọ. Asumdwem. Usu ba yon tra ko jini vote. Di obi enu oto aba ma obi say be ne so MP. No nko so mfa kwanfo so. Dabi. Nya butai ni no. Ne mum no pese MP no nya so nso fa so so nya ne say. So abo na yi kwampa man amanya ba bi ti ya to. Ti be nya dwuma yo. Okay. Body when for senka. Amen. Wo mi adwene Amen. Na no adom mere. Me si Onyankopon De Oman ni Akwan ni kro ni kyekere Ahye Amanyofo Nsa. So ya mayoni na woni mu asade a enye wo na bo ni kura wo no. Okay. Wanya ni kura be di wawu. Okay. Wa asudi dawodo. She. Odamodo. Me so me fam di esa me mama gigi wo so. Me mum di Bible betene wo. Yes. Ti ye preach ye commission enam ye preach mu. Yes. Ye wie. No. You must say somebody be on obi so obesha. Ye ngbe council obewu. Dabi obewu say. Dabi na wan nya kwan no. Hwe. Obewu ya kwan ni say. Eti die di owu ba ni do ha ba no. Ye do through preaching. No. So obi fa kwanfo so na se kwanfo ni di na wu a. Eye mo ne mayi kwanfo no. Yes. Na me say single road atwam. Amani nyina practice. Obi na me ya cho single road na bi ni. Wo de he. Say we enkuma eye owu kwan. Eye owu kwan. As we did list. Obi di na sense sound. Bi di na sense sound. Hey.
Wow. The way a Onyankopon ko awurade nko awurade yes way me say aswa tie yo oba de hu yembo ya we hu yembo we sa nya na hwa wa so atiasi kwa we kaka kwa no baby what atiasi kaka kwa no because we are going the next minute we pia sama we pia sama akase fodi mun ketwa no dabi akase fodi mun ketwa no kura de oba mo dia mun hwabi yeah etika we won obi hia no to you list so be overtaking pair you die ti ye de awurade ala ah no de koba na we na nkrofo ti bi koba no bi be trust no di nkwasasam wo jimi wo social media Debbie. Ti o ma we mi no be trust na be yan man your semi na be yan na me party aba na we obi aba trust 30 years ko. Yes. O jam punimpu. Kuma si ro da ina mo sa no. Hey, Ade sante ya. O ko bokina, o ko boliga, o ko he aha na mo nam. Yes sante ya na sekura. Ade sante na e ate se. Ajinsemu. Traffic bakwa wesu. From Konongo. Yes. Usino. Yeah, easy. Obadi we huma mo. Amen. Messi ye jai bibia ni attack road. Obi nja baby se wo se omampanya ma ya hwe ya. Nyakopon fa no nkyene. Dabi. So bi jina baby. Messi yade bi ba omam. Yade bi ba omam ni esi ekum nipa. Na me ka cho se obetre ekum nipa. Onkum nipa ncha accident da. Dabi. Because I know any day people did say a sign, it will be a penny. Yes. We all quabble. Quabba. And the one way so no be to free war. About 2 months. Afam punimpu road. Nampa way so. Obiti konongo. A 2 months on Coco. Obiti konongo 2 months to Accra. Kwa we chakoba. We took court today, Asheda. Hey, I didn't know now what you say. I went to mean trust say, Mammy, and trust like one way, and then cyber queen as I'm down. Huh? Obiti Kwanam Power, so the Trimpana. Hey, you have a bad way from Kumasi, but Trimpla, Kranao, hey, cross country. The Trimpla, Fakwa, we know the China, the team. Nakubo says, oh, by a day, complatry. Debbie, case. Nakubo for one in Chawa. Amen. Oh, amen. Miss Some Ahye Amanyofo dear. Yes. Ahye Amanyofo dear. Yes. Sep mu na kwan. Yes. Film. The cream. Yen me yet ba ko na nto sa free kwame kuma bless adan ya independence. Yesi yen show bi ase bio. Debbie. Asemu papa asemu. Yen show bi ase bio. Ya fa hunde. Ya ji fa hunde. Ya man. Ya ji be ya no. Ya ji si be ya. Enti ani. Papa. Ani se ka profi be, se ka profi dia. Kamu so be yi double road. Kasadri. Ada ase ya pre ho ana. Ya bi am pre because kuma show bi say ya pre. Oh yes. Ye no man Ghana to wo. Ye die ye timi ye huru ye nipa so hwe. Yo be boa ye no. De bia ne ye pe no wuo. Yo be jo man si wo yie no. Ye pe no wuo. Gom do manu be bo otu akun sei. Oba de we ehunu o man panyi o be bo man Ghana. Omo no ban man. Amen. Me sell bebre we apprentice with me. Mum ye nya ma yo sam yo. Yes. Ye fan pa bonta. Me sell be ya ma yo sata mi. Aye di fie na to aba. Ha? Na no ye de na wo hwe no no. Wo hwe me sabre hanu TV no. Dabi. You say ni boafu. Our for remote. About your one San Cam. Amen. What me agreeing? Amen. You can't do possible. You come my first. Is You preaching straight preaching so yeah. Yanka At the moment, straight bullet so. About your double babu kasa. Pistol so amokasa. About your way we am abo. What me agreeing? Amen. You fam fiawa hey.
ya wen kasa amen fando ba mizi aso amen Bible is road Ahye Amanyofo ma said you Ahye ma said yes Ahye ma said Lucy 31 was na say mo pese nipa yom wo no Ahye Amanyofo mo pese ye to aba ma mo na mutumi nya ye so mfa so no mo nso mo nya sara mo nso mamodi na mo nya den mo nya sara mo nya sa pe sa pe Proverbs chapter 24 verse 3 okay Proverbs chapter 24 verse number 3 what the nyansa ne sidan oba de huyemabo amen hallelujah amen we are Jeremiah chapter 20 verse 5 2015 we can say okay o de kokko what the nyansa ne sidan ye de nyansa na hedan sidan nyansa na di sidan what the ehunuma ne gina ye di hunuma ma na hedan agina etomanpanyin huru nyansa na road minister osi obey road no diskani bi di mawa ono anya hunumu se wo diskada ma mo mfa nkoye road mo mfa nkoma ni kwantikwa bia o okay contractor also you sabre say road minister so hunu nyansa so manpanyin atwa budget diskaba no na so diskana ma se fire road na usu fawdan unim die yes man nya dan enyina yes kebabunum wase what the nyansa ne sidan kwaso what the hunumu ma ne gina so di hunuma ma na hedan agina Efemu so ya road mo kwa check road na baba mampanya amane say road aye kama no mo so no me dam so o ai ka ba mi ka mi fa mi bolos asem we ya na ye friend Jeremiah na o kese na woda kwaso obe fa o how ni ya obi no kese na woda sa ye ntia se wakai Jeremiah 20 na me fa ka se mi nche verse 15 enu mi eni oni pa oni asempa bre meja ono Jeremiah say dai enu mi no me eni oni pa oni asempa bre meja oni pa ka chere papa say wo baba ni mama nti o ma na nye o say no me nka say no di man ni GP no na o ma ni papa ni GP no me nka no adenta ono how fam no yes ka mi hunu fi janchan na mi huru me hunu ni sa and we anyway we na ni abeji no France ti e wo mi e say no mi we na mi igbo no bi di a che say okay say road nya na wo ma amoni bofo kokobo mampanya amane say kwan ya wie na eyopo na kwan kum nipa na nya no me beka adentia I command the wrong information. Okay. When you read the book of Isaiah 5:20. Isaiah 5 verse 20. One year. What's 1 year? 1 hour friend boni se papa. No am friend boni se den. Papa I didn't yet. What tin answer me wanu anka. Any papa se boni. What ko na de ni se nye. What be ka kire se ye. 1 hour di esum ya han. What di sum ye han. Mo di han ye sum. One nyina nuye. Yo. Baba. Oba dia we hu ye mobo. Amen. Obanti ase amra. Amen. E kwa ni bi nyo. Yes. Masa you call me mami fun kwanfuno you kwanfuno it's me we abu nkrofo be frefre kwan 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 adoma why be ah obi aba why be we do obi why be kwan ya bo ka ye no maho ye kwan ye ko bi kro no I think I know so going to grow you. Obi ntiase. Cause of koba ku bia boy yale. Koba ku bia boy yale. Oh. Koba ku bia boy yale. Oh. Koba ku bia boy yale. Judges 5:6. About the woman. Amen. Judges 5 verse 6. You talk about the assembly. Was it na anan best some guy brasso no ya brasso atempo nyina dampan okay the book of we are back in 2 Kings 24:3-5 na akwantemfo nante akwanfo so kwan we ekokrobo ekokrobi so yes kwanfo mam chọ kwanfo dabi akwantemfo nante akwanfo so na one that wo be oba de huma bobo amen kwanfo Ghana shedanye yesa Debi Benka Ghana nye yo me say shedanye yesa ye wadwuma yo tumi ye nya ma yo sam na obi aba ye fa ba bonta na chi no onye bidi ma ye hwe kwan be si aba oh why ana carpet na wose ose carpet kota no obi aye jato woko ebi na kwan bi say no yi ba ko na
emu adwudwa ho na obi se so obi awa bi ko no say ne tie oh okay ti won egu akura ogu area ho no egu se say ma won a ti say later dey be yoni ti dey later dey be ni okay hey yeni say ma no no Debbie body we hu ni ma mo amen 14 Isaiah 57 verse 14 obeka se mungu so ti dey besere mo an say mo hwe kwan no yentungu kwan no so mungu so na mo kwan no mo ye mo kwan yi munya kwansidie ni mfiri oman ni kwan kwansidie o kwan mo Ghana kwan hu do ni nyina kwansidie o asa mo jana hwie egu no e de oye ni papa ekuti oman no yenyi mfiri road yes yenyi akwansidie no yes yenyi mfiri road no yes so yi kwansidie ni free road no mu a Isaiah 35 verses number 8 ebe cho se fi kwan no ye na papa na da ho no a enyo bi na beto kwan di no enyo bi na beto kwan di o kwan na ka fa no de no tie bible 35:8 no e di e be fra kwan ni atimpon ni osina atimpon kwan be da ho na cho sa kwan ni bi no yi road ni bi a kira me nam de a kira wo atimpon kwan ni be da ho se utimi yi kwan ni ye a o pabu yi won twan double road twan 6 lanes wa demu yopo na se quarter crowd straight a wo be fra no kwan kronkron ye be fra ni kwan den kronkron kwan kronkron yes kwan kronkron kwan kronkron na da ne kwan fon o mo si agbo kwan so ba ti bi ba no be gbo kwan tie no so a me so onye ehu onye akwan wan nya kwan sidi anya da mfiri ho wan nya kwan sidi mfiri ho da bi so mu ni ma me catch your play ye ba ye gu so ye kwan tie ba ko na gu kwa me nkoma ye kwa ba ko ato de dada na so ba na wo be gu kwan so a then why yo o so obi ba otrem no atrem we come baby aye bi enkronkrom ekronum nti u ba greater ka ehu bi wa ha ye hu bi wa but o akra hu ntimi hu sa ato ansa o ebe kun wo kwan fi nkronkron na aka ne mo so ka Ghana no hu bi o obade wo hu ye mabo amen bie kwan nim no we hu ne se me kwa mileni in and out ani Kumasi 44 kranka na ye den 44 obade wo hu ye mabo amen obia ba obekola ahwe a wakai oma mu wo road map da ho kwa me nkuma niem wa ya to odeda ade yesi anim ana the faso keke obade wo hu ye mabo amen on panti ase amen niemra kuro chichire kwa me nkuma chichire tema okay ye emasede se mo chichire okre nkroni bi o kroni bi wo ma ye bie bi ye de eka ho chichi kro so munim say amanyofo ma said ya mi quote bible a kirawo David chichi kro mi bo bi a kirawo David Solomon chichi bi ye bi ka ho kwa me nkoma chichi tema no dia shama to wasanka awoye tema as industrial area ye bi companies no ye community 1 community 2 community 3 no ya shama to wo Ghana hihiem say anka ho na adwumayefo ne ntra no mra adwuma otema dia nye nsisi a ya tema nkofo so enwo gali zomi any jenkisi any friends agbelima ye di kotogo ye ne si ayo esi tibi afrawo market kakraka se ka je ti ade bi no ma panya ye si afrawo si afrawo a syrup spow hwe sika di ba Ghana nye yize eti enema ne di wura togo ye fa wura o togo fo de be wuram on be pia ba Ghana abeto ye nkom ye fa nko o ka ba bo o mu diga oboda no so ye big market afrawo big market to afrawo big market etinu enwu na Ghana for the kowura togo ye fa nko o ewo Ghana afrawo market ti togo for the pay ya agbelima no on pay gali no on be pia out ababe di twa ha sanyansa we yeso be smuggle no di ratogo obade ya we hu yemabo amen ya nhwe nkro na o chichi David chichi kro Solomon chichi kro yes mi bubu bi ache ne bisa say dey nti na say oman ya timi nya mampanyimfo metimi abomode akyekyere ya yi industrial areas ne bia be di krom asi yetimi yi free ho ya de kwakire ya yi kwakire ya yi free krom ukọ China ubekọ ba bi wa ye show we ye showroom keke odo ukọ ba bi adwuma no wa my brother
Baby a shepa. Ye de krom. Ye pese de company ni si krom. To oman se company ni be di krom a. Ni ya bomode ya sai ye yi. E de ko krom ya sai de ko. Okay. O pass also ko we jowura ya. We alaju. Alaju. Yeah, North industrial area. North industrial area. Yeah. Abedi krom. Aveno. Yeah. Ko aveno a. Abedi krom. Ke baba 6 7 no be any ho. Atutum kwa. Obadi awu yamabo. Amen. Omanti asiamna. Amen. Wabra who do who fast sound kwan so a. Who chance sound kakra yi kosu. Emura nkwa. Esi etweko. Yes. The factory score. Nyebo modi ne ba bia be di krom yetimi sisi diaper oye ya we hu. Amen. Na de ohunu Dubai ni bi hu bi Ghana. No. Now be the krom finfi agi company ti krom finfi. Serious o. We see tututu na dem wiem. Yade ahodo. Tiese bo modi an yi on fi ho. Say abedi krom. Obadi awu hu mamabo. Amen. Ye ni amen. Semini. Jeremiah chapter 9 verse 12. Oh. Jeremiah chapter 9 verse 12. I know benyansafo obeti ase. Ale de ranena kasa chelo beka. Yeah. Obuya no akan second verse 14 verse 7. Okay. Dietina asna say. Dietina asase we ye hu ye wan no. Na sesasre. Ebey. Na obi amfa so. Awrade say. If you want me mra me so mani mu no. Ye kese di me die no ode ama ya to atwene wo bi. Wantie me. Yes ye ntie creator no. Me patcho kan verse 7 na yenko. Second Chronicles 47. Ko. O catch you that say. Ko so. Huma enchichi kroi. Aso me yenye dai. Yenchichi kroi. Yenchichi kroi. Ya ko Judges chapter 1 verse 26. Okay. Was yenchichi kroi. Ko so yenchichi kroi. Na yemfa ne feso. Ni yemfa hu feso. Eni na ban tentren. Eni na ban tentren. Debri chechire. Judges 1 verse 26. Os no barima ni simu ko hiti for atas so. Chapter 11 verse number 8. Okay. David cross chechire. O barima ni simu. Oko hiti for atas so. Oko hiti for atas so. Akwa chechiri kuro no. Chechiri kuro dike baby down ya chechire. No to ho ni mo di say loose. No mo to odi den loose. Yemi dey Samaria ba. Yenko First Kings. First Chronicles. First Kings. First Kings. Yeah, 16:23. Was na Yuda hini Asa afia toso aduasa ba ko. Omri bedi Israel so hini. Omri bedi Israel so hini. Enfie dumienu. Obedi so 12 years. Na odi hini tasis enfie odi tasis krono so enfie nsia. Ana koto Samaria before. E was Sema ho. Emma dwitadwiti kase mienu. No di tika podie no kotoe. Na odi chichiri kuro. No. E was people no so. Odi roketi oman no ba bia agam no. Se obi ameso kwa. E no di people no wura ni di people no wura di. Si me di 2 kuro chichiri ye no. Di ye betu di Samaria. Ye to fees wan ho. Si my ho. Yeah. And be yi to we no di to ye. Yeah. Ene chichiro be ni achechere. Kwa me kwa chichire tema. Tema. Very good. Yeah. Ye feri di anto so. Ye do ba di ase. Okay. And no ka ge okufo ya chichiro bi anka odi nda so. And run about. You know be pedi ato no. Na Johnson. Ye pese ye to ya man penfo. Machata. Ese o ka wo chichiro we ni achechere. Fokro. Anado crew. JJ Rollins crew. Bana wachache. Yeah, Tamis crew. Mama crew. Ibi ni ho. Yes, somebody nkwa run about. Esi moto we. Run about. Esi Johnson. Machata. Simesi. Vous aimez ça ma ya do. Dem. Lamte run about. Vous aimez. Dem. Vous aimez papa. Aba. Chichi krono obi achichiri bi. Osi your man asase no. What did do was or the same man. Or the same man did. And to krono. No the two krono. No to Samaria. Aba. Ye dey run about. Johnson.
Obadia when funny san count. Amen. You David Chico when you read the book of First Chronicles. Chapter 11 verse 8. 11:8. Na David chichiri kron ahye. Was it David chichiri kron ahye? Efimilo e kosi na ahye so. Hey. Oh, Obadia we huma mobo. Amen. Ghana mobo papa. Fat. Hey. Fat. Ya kwan. Na fe yen tuo man panyimfo se mess o man panyim sraw efam nye ewiem so nye entimi sraw dan furu prefu. Oh yes. Okay. O man besia ba ye wo kokko ye wo timba ye bossa ye enyu mu free play ba ye we wo de be se medi ka catch am se ade a wo fa nkosi esie wo dan mu dia ensuro so obeto ade a wo pa ki wo fie hiama yen ade a wo pa ki wo fie play na onko pa ki wo fie no mu untimi mfa enunwawu debi hwe enunwawu debi na your man said do your man da so amanyofo yesam ye to abama mu wi a mabaye ni da so kase ama oman no ye mpemu wuo debi ye pemu nkwa yes yesam nkwa ntentene nim di Onyankopon bebiem na matimi di aya de pa eti yesam mfam nkwa nto chacha na ye a ombeka ye opa ye opa mo anyo ombeka die nim kra ye ka to so sumudi nyakwa debi sumudi nyakwa debi sumudi nyakwa debia nso sika no fanye ne munkoto foforo mundi sika no fanye ne mapa munkoto foforo munkoto foforo obadia we mfane sanka omi adwini amen mumye ngbo modia ne yentimi nchechire o man yie no man ntimi take shape yes mama nko commercial break na memra wa kwaba Apostle Okwajima, Obamwa Nyamyasem, Nia won't yasem, Obamwatiasia, Obechechi mama wehunu preno, Babu Kasa, Obianya Sutie, Yamababu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Basemo, Yamababu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Basemo, Babu Kasa.
Onyankopon one in the swap. It is Jesu, I'm a wedding you switch of war. Akwan Ahye me friend. Why never be Pamela, so Yama Missuni, Dani, Miss Syria. Akwan Ahye me friend. Why never be Pamela, so Yama Missuni, Dani, Syria. And so, Obambo for Yamia, only me gonna cananwa, on 1 hour shall be said. Inamusumwa, only minenam, inamariamwa, only minenam, Timmy, Ikomizaya, Bible, Ikama Intasam Chenwa, Eraya, Saying Namamu, Obaya Usuyamamu. If an enterprise, so okay, but a frank, say ready, and the war, share, Nippon, yes, I see sway, Akwan Oswadomi, Nippon in Amanyami, Akwan Oswadimi, who be anyone or dreaming was a way, Jayawe. If we say, make you free money, me feedback, I'm going. Let you masam yinam, Mambodu Sidia, Mamwam Midagi, Mampakutu Busumia, Ikame Indasam Chirewa, you are waiting me by where you near free mamma in Nemwa. A Jamma Cosmabo Junda, I didn't let you for your way, Baba for your Obama Kutu and Nimenda Subio, Iniza Waiting Yamamio. Ready, many down so many down so somewhere ready. You are mini obia, make a phone, switch your phone, you were ready. I want to see them, it is a near. I it's a bravo, Jesus said them. Many down so. Of Coca Center is the coffee usu. Director, assembly yet, Yawa, many dauso, Mira, many dauso, Mira, many obia, make a telephone, where I did. I want to see them, it is a near. I DNA, it's a bravo, Jesus said them. Yawa, many dauso. Say my baby gets to friend with Gabia, you swear. Jimmy, many in your come from me, so move from my miss. I was a movie. When I was a come for you were a day. Sounds a one of every year you ride, and soon come up for my phone and not the brass says a come for a chicken for a cup of flower, give me so. Masami na binina mi yaba when you were Jimmy so. Obamofwe yakubone many dance many dance. Shalom, Shalom. Yahweh, Shalom.
yɛda ɔso ni asase wura atwe di ampo ya wase wado ya wade adom yɛn adɔfo no ɔyagye nkwa mezi agyinam ɛne topic na da wono ɔsɛ yɛ kwa ho asɛm Onyankopɔn kyerɛ sɛ ɔde ahyɛ wo nsa yes ya hyɛ amanyɔfo nsa yes ya yakra ne sɛ yɛbɛgye roadway nasa na nkwanfo so because yɛagye wo kwantoɔ ya no ti saa bere mɛsrɛ contractors ama kɔtratra fie ɔma mpanyi mesrɛ wada ama bia ne sika kam bia momfama no na monkyɛke wɔm na monto nhyɛ kwan no so yes with the book of Isaiah okay 57 Isaiah 57 verse 14 verse 14 Isaiah chapter 62 verse 10 obeka se mungu so etibesra mum pies kanama wom mungu so no megu kwan no so momo kwan no munye kwansidie firi oman ne kwam kwansidie ne firi oman ne kwam content bi sika kan bia momodia momfampa no yes Isaiah 62 10 verse 10 abongasa osimonsre momodia no monsre wonsre mfa krom apon mumpie nkonkro ni bi so na mommo oman no kwan na mommo yemmo oman no kwan na montungu so nyo atempon no nyo atempon no na montasitase so abo bi bebi abo na yi na monsi oman so franka si oman so franka ma obi ehunu se kwan na beda so yie Bible nkasa yes Bible nkasa the book of Isaiah okay 31 Bible nkasa okay all right Isaiah Jeremiah 31 verse 21 verse number 21 we are Isaiah chapter 40 verse number 1 ko wasisi abo etie momodia ne empa abo fasha okwan ne nso kwan ni bi wo no mu a we bewie na kwan na moamoa asa chaskele so na ka me hwe bi dem de a kire nam se no nta kwan na wa na ye samin kana mi kwan no nya hwe o kwa aka na sa yesi eno anya porto kota na nso sa ti yesi wa yenti ase ti sa kwan no onu amu yagusu kota but onam so a na wosa na wuri eno se no betinya kum nipa yes ide no se so oda so ya kwampa na eno judges be sa kasma kira yes Prophecies be pato judges verse number 6 no about the size and what gusu dia so still no onye kwampa osna anad basam samga ebre so dia kwa no osna yal ebre so atimponda mpan akwantemfo nanti akwanfo kontonji so akwanfo kontonji kwanfo edi ewuo okunipa me se kwan komunipa nche is me mfa me boy is abaso dabi mfa me boy is abaso dabi do a o 7 previous a o twempra no sheda mo enkwani bidi ahwamanim yes ye chen ati obadi we mfa se nka chen is o there because obi dam obi o hospital ne ye twere brand so anya is a onfo ya no pa de baba nwuna no nsia no afon be draining one time obadi we mfa se nka wo mi adwini amen eti ye kwan no ese say ye bɔ modin a ne ye ma ye ni better so say ye begya kwan baako single road no ye begya so fa ye nya ye ona ye wudie kwan yes atwam tama kwa me nkoma mo ye sa kwan ni bi achapon be na population ya hin and ye 33 million 33.7 million na yon boys nyina to cars that's no be hu no luma na electric car papa bi na yon boys nyina kukura cars emu yahoo boys yon girls kukura cars na car na be common tie se hu sa na te die se ye bie kwam yes ye bie kwam till Isaiah 41 no e class match now okay Isaiah 40 ko verse number 1 no baba ngasa wose monchichi eti momomadi ne anya den monchichi mi manwere uya no kwa Isaiah 42:16 okay ye momoni nchichi o man were monchichi mi manwere ye nchichi won no se ya wumfum so obi nchichi won na mo kambo gusam nchiro man no uyi ato aso ni anko na mo mone kase se na kodi asa so man ye ni sika enti ne nam sangi road ni so
Ya want to see him from Kwanya, my news. Yeah. See this car. Ama mun this car so be this car. Mudi no dear. Amen. Amen. Yamna 42. Okay. Isaiah 42. Verse 16. Baba nkasa. Major on the friending. Kwam unya kwam. Okwaya woni musoso. Kwaya obi ni muso won se kwan da so an na me kire wono. Ya fatin bibra. Osi di wa jimi kra fa so kra no a. Obefa kwan so. Memo wonante atempa woni musoso. Atempon kwan dam yopo. Mema esuma yo han wo onim. Pe woni se ye nuan ma wa abrochire. Yeah. Omo travel abrochire pa. Omo ga mutimi na. You can't. I have you can't. Okay. You express a walk. I who? Putting poor experience. Me na me catch now. Omo ni bi. Ye nuan bebre wa abrochire omo dia mu ye good drivers papa to back Ghana. You can't. You can't. Onu afọ abasa oban wasa akọ. Share. Wa ma so be wu. Oni putting poor experience o. Wa ma so be wu oba so oba no akọ. Serious, serious. Memo wonante atempa woni musoso. Atempa na pa no da so say ya. Obi fi abrochire oba no wonim so kura na oba drive wo so. Mema esuma yo han wo onim. Wonam so esum ni we because esum di wani say eye mpu ni mpu. Wo ko na bibi hia wo. Demont monka no. Da bia ye monti monka no. Mene tama. Gusuma na etama. Ade ye ne meyama wo. Ade ye na ese mo ye de man. Yakopon se ni fam kwapo no. You are free ye nche no. Hwe. Ni se so man wo. So man panyin bi ja de baby ade bi to. Ade bi da wo se ye je dwom. Market ye ja to. Ye je school bi ato. Ye je hospital ato. Na so man panyin foforo ba. Na so ba. Na de kona magegu ono. Obeye wie. No sa chichiri bi ka ho a. Woni me di Onyankopon de friend no. Upon the book of Isaiah chapter 58. Isaiah 58 verse 12. Verse number 12. Man panyin pese say din we wo fa bi to ho so. Yes. Wo fa bi to ho so. Yes. Dia aka nwura mu no. Dia sai no. Aye ja to ono. Ti babo. Wo se umufo be tititi akrofo. Titi akrofo na ye jago nwura mu. Wo be chichire. Papa to school dan bi mami school dan. Yi mami. MCR fama me fast. Yes. We ma ka nwura mu. We ma ka nwura mu. Wo be tititi akrofo. We ye be mama so. Ye be yi free ho. Wo be ma awon to so hodo fa pemagina. Be masa we mami foforo. Yi jada kesi chi nwura mu. We mu ya ban nyama o. Aban nyama nko a. Ni nyina ka nwura mu. Ni yi bi chewa mi time yi da tenti papa bi. Wa mu kwa de se we de nya we de se school da asese. Wa nya we ni aka me pa nya we na me hia o. School da papa si wono na kola we fufrom. It is upon the Bible no. O se nyema bi etisi ya kan wura ma your man ka ya bogu wura mu. Mu fo be tititi akrofo. Na be tititi sa titi akrofo we mu be yi si o a. Wo be ma awon to so hodo fa pemagina. To afo so be nyina be nya de ku na hia wura mu so mfa so. Na obefra opamago. Ye be fra o se dey. Opamago. Do to kwan se. Do to kwan. Ini pantna. E dom na say no. E di e be fra so opamago e. Ya de ye be me de say ye fra wa ya de ye. Oya adie ye John Mahama. Yes. Ye di ato so. Opamago di atete no. Obepempam. Yes. Ba Ghana fo mpa di atete obi pempam o. Dabi. Ono hu de wayo. Dabi. Ba to mo say hu di atete no so say di atete ne ye ka bia ya boto open. Ya kan hu bi. Hu se sakra ye hu. Ya kan hu bi. Ye nya sing road no so fa. What did Me nkoso me nto aso say me raho se anyi mo brofon ye nyu amanyofo ni ye ho Dabi. Wa obi we wo map say bi nto amampanwe me pacha wo akotra be bi say omampanyin wu na owu a ye so party beba Dabi. ho na ka kira o Hwe. wa bi yo so amampanyin we e ba le hwe o Hwe. na so ya menu enu anu TV no bon pa ye so an traso mfinhia na onye bi nto onom Upeni wo mum. ana ka kira amampanyin we e ba le hwe Apo be the message bi abasisi a. Osi be nkase. Osi techiman. Osi observer camp techiman wenchi bamboy bole sola wa road no. Na nya say the waka wi. Omu hu road no. Ayira. Enguna nakata. Techiman. Techima wenchi bamboy bole sola wa road no. Omu hu Yes, wakatra.
Obadi awe hu yamabo. Na be bia ball ni we. E say Solar road na body be bia ko di bia no. E bobo dia so ba dia kisi road mo. Hey, o ma be sia ba so, mudi mpu ni mpu. Ene railway ya sia sani nyina. Serious o. Ana mu ni se no so ka nyema bi ho na contempt lantem. Kaka sakase we kom fa kwan so. Because me ye no bi e che me say kwan na ya go tan mo asa. E ye kasa kase no. Enu sa atanya menti kasa nyema na be so ni nyina no. Aka train. First pa chima samankasi. Na ye twam fian. E wo e friend say we lie. Na ye fa train. Satam na across na train. Yeah. E fa ho. Okay. No train station achima cross. Na achima cross na duma achima cross. Boys ni twa atikube ade ba dome. Tikube di ba kotoku. Yeah. Tikube di factory no. Ni o sleeper. Obi amfuru bida. Amfuru bida. Debi. Ni nyina ayira o ade obi ayato ho no. Mo abayira no. Ade obi ayato ho. Omo train kwa na omo. Eti se ye be da ye bi. Omo kwa. Omanya na ye wo train kwan. Eti ka ye ken ka kwan na se no. Aka dodo na betini. Munim se train saka ya ye train from here, train roadway, Ahye railway from here to a friend say Tamale and another way. Ya kosi we anka sabre nka brand try so be no so ato for Burkina na dia wuram na dia be hiem ha na ya hiem nti ka be betini fi Tamale ba ye gbo Accra o betini fi Accra ko ye gbo Tamale because e train ko bantam eh ka sabre awie ma ye hu ke nam dadia no so udu takwadi ko jokro mu a Obadi awe hu mamobo. Amen. Ya say ye nrewe nyina. Ya bobo kwan ya bobo. Oman panyi mesra madama. Oman no na so die ne dam so. Yes. Na adwuma no ye kese. Eti ye die hia sia ye fata nyema bi ho no a monto bi ngu na montakre nyema ni bi. Yes. Yen taka dia besumwu a betinya ama nipa na hunu dia wo yo na oman ni mu nipa bi ho no a wanhwere won kwa awo munsam woni bi die hu wanhwere won kwa wo mistakes bi a mo ye no ho say renwe nyina to na dia no ya mascraps don't scraps now me here teaching dia now me here teaching we can teaching here no mo ko twa scraps bia o mo de gu we bia o mo de kwa e kwa ye teaching na ya de che na Africa just ade na me kan no wrong way information na be jana me ka say nkrofo akowia na wan kowia na nipa na wafu me sa de ono atofi aban che me si wakowia wa talk train na dia atotri na dia the next time me jinyo be see me god Amanton asa na me we see me god ya so be nya woto wi asa bai Neda mi se train na de ye twetwa ngwa we ma so na to kwetama ana e de eko ana mi so mi hu ye social media ana mi say o ma ne da de na nkrofo bi de ko na o mo de kwan hwan na mo kwan so o mo twetwa nko obi akọ wi a mo nche no na obi abu afu ba ma me betrete ma me wonya apostle e hwe kasa ye man yo he Pasa, what cabrofo na send your mocha na what you got the brofo wa. Kasa you be crom kasa wansua. Ya de wo no. Say de mika twi ye. Yeah. What ya wo se ya nso so. Because what can be crom kasa nti. How? Obadi awe mfa nsa. Amen. Omi adwini. Amen. Antu betrete. Hwe. Be ma woni. Ya we mfa nsa nka. Amen. Omi adwini. Amen. Mesraw si Onyankopon ni dia. Yes. Ye shape country when you read them. What you knew on what side and not buy moon on one side nya abede nya enya contract no. Na ma me woni. Hwe. Ha? Nye ye nchendi na mo ye no. Yeah, ye nchendi. Obi hu na nya ye no. Ba me woni. When you read the book, you kind the book of it. Over so much with you. What the book of Isaiah chapter 3 verse 13, February 12. Isaiah chapter 3
Me patch of vest my Abani kasa me mpo. Yet you about yasem. Kasa. Me mind there. My Ghana yetimi de. E mo friend so so. Say de kai. Yomba bia anya tumi ana ojimi. Me man wa kwantrefo na ye na adafo. Yomba bia anya tumi bia no ojimi. Akwantrefo na ye na adafo. Akwantrefo na dane na adafo. Wa say wa kwan atempo no. Ghana kwantempo we twitwa Roadway aton. Ya Ghana buafu. No warning. Verse 13. Tebabo. Awurade asori redia sam. Onyankopon so be dia sam atemu da obehu. Wagya obebu oman na tan. Obebu oman Ghana tan. Awurade bebu oman panifo. Oman panifo aten na ma wa. Ani asafo na tan. Wa benya amisia position nya obebu matan. Efisa. Efisa di entra. Mo na modi mo betro no. Mo na oman na japade be fa mo nsam. Mobrofo sade o fie. Mobrofo sade national cake mudi mu kase kye obi a. Mo huru dan. Ana mo pecha me man. Mo pecha oman sa. Ana mo gira mobrofo. Asafo no wase. Asafo no se mi ma won ni we fa ntomanim. Yes. Ni mo dawro we nkyira mo. Then you may soon fast walk. You sorry job and you bring no the day. I did new cross opposition. I can't have some crossing. Only she can't. I see young couple and fancy crop wagging. Some man in Sabi previous. One day Jimmy and be a door swinty. Yes. Over can't send me and Fakram Yato will be permitted. Daddy, I be winning Abba. I be winning. Keke, I be do manso. Sana oriano. Mwawo. Debi. Mwada. Debi. Me so be brave. Fanny media. Akumapa. Yam fantao manachi. Yes. Yam po man Ghana kankro. Yes. Yenya say. Pesamin kuminya. Enyama ba na waso. Sam we nyama ba na waso. Mum yenyi sakasa ni free yanu. Yes. Wa ban sai. Yes. Ha? Yenyi sakasa ni free yanu. Wa ban na tuma wana Ghana. Wa ban sai. Many come and one year car monte mwasi. Missy party be anyone. Ni party members. Ebet me man 50 plus 1 da. Ebini ho. Na mo party cards ahina mo. I just say floating voters no. Yen say yagre. Yes. Now man say 40 voters na idoso. One na what party me party no. They say be oh yes. Be Jane Fibium and no could attempt to see our party member. Would you attempt to see our party member? Party name Mukran, who woman in Dibuga, who ya posted that. Debbie. Did this or could attempt near Brunia to be on Sabbath cut to me no for shit. Why him? 2 minutes. Obi team up by gentry. No, or team. And I won't Jimmy sa to party Baba Power. No, Sabran wedding Quasia Tamwa, man, for Brunia because the end can't to the past now. Day. Two Brunia, no one, Mina Yamasano, no be dear Joe. A 2 Benyasicano, then so letano, Detano, over 7 was a fool. And nobody ever said, Amen. From Yanko. Friend, I acquire yet, friend. Acquiring yet. 055. What if I say Japos or Lolo Frère. Now it's about the day we are saying. Frère, why? From the apostle, you know, I can't yet. Eddie. Frère, you see, I'm on the apostle, you come on. I follow Facebook, no so TikTok, no so follow apostle, or so come. Okay, what kind the book of a friend say? Psalm 94. Okay. My sister, my 20. I mean, that's a obey minister, obey assemblyman. Now we area beer. You're very careful. And if I want to abide so pay NGOs for support to momentum. Pre-support. Yeah. Now Crono, mine find so party ni 20 minutes ekrana. Why you be mine, who want to what in your pre-media area. Yeah. I bet try to search them in na. Abide in yama abide. Yeah. And I wouldn't say you abide now see and abide. Then I go pray diaba. About your one Amen. Omi adwin. Amen. Yeah, it is about the sign. Psalm 94 verse 2 no. Was it amamboye dra? About the sign no abeje to me, abeje power. Akwatra konwa no so keke. Enti amamboye dra enam mmara so bɔ musuo no. Na abeyesa amamboye dwa no. Ai enam mmara so bɔ musuo no. Wa me ya to abama. Eso say enye wa ban. Yeah. Eni we fa yonko. Enti no o se ban sa amamboye dwa. Enam mmara so bɔ musuo no. Ti wa bɔ musuo. Eni we fa yonko. Amamboye dwa no be fa de yonko. To yonko no akofa no, yonko no akofa no. How young we need yonko betimi asiesie area. Hello Pacho, di me be akasa free. Pacho friend Isaac, kasa free abadi. Shalom. Owa de shalom. Gracias. Owa no betimi and the Bible ni chete. Ye penny phone. Amen. Ene be on bebu man mai. Owa de shalom.
Ndia miko minko. Because ukwa jise yesi na ye pianka no. Ah, once in Pia. What is your? When she answers, mammy. So, only pastor, mental pastor, over Mumbai. Yes, hello, Pacho, do you have a free? Hello, Apostle. Kazasi, I say, my answer for Tobani. With you. Apostle, body insurance, let's work as about in Agasa. Your problem can sit on your yakwa, kum, Simbidia. Apostle, share. I want people come say, we are quiet now, we now, don't we are, and only say, Pam, Akum Kafopo. Apostle, we didn't shaman on the corner, Shagana, Quaipa, or this is my beside was say, there were Pana, Akum Kafo, get my dinner, Robin Kofu. Apostle, the acquiring impunity, a cook, a teacher, than a boy, because they done him. Grabbing a band to the board in the Apostle. And you're not going to and I Apostle, I mean, let me be sound. A carpet road na a contract and wire a road na Akwan Ahye Amanyofo chance. Because Apostle, my junior woman chance. Was it the road there? There are Akwan Ahye Amanyofo chance in a carpet road and Apostle, me a black carpet. Oh, yeah, but any day woman where you found the bar election road. Where now what you do now? You found the edge. You found the summer pay. Hello, Pacho, do you maybe I got free? Look out from the mamma, from the free trade. Be theatre the phone now. Papa Joso. Papa, body is down. No one your case, dear mammy. They said, Akuma, so I didn't have a can and I draw my no. Hey, mistake, no, dear minute. A body in your case, dear my pa. Never vote, Pacho, it's in Penifono, I am almost teddy. And then pony. Obi on more of fun say, I guess a home no me I can once, Anna. Onyankopon Pakasa. Papa, a body is down. Mr. Ghana, quite one, Papa, they be on themselves. A quine, you know, say, thread or what a thread of quine, Papa. I say, a second capital, must say, a quine, I said, Timbaka, what a Timbaka can stand over Papa thread, for a big thread of quine. I want a Timbaka, I'm so take off and one. I do attack at Miss Chow, you know a cow, they say. And one was that to two, a 2 manam. Said, Calaba was a yacht, they open up a point of a that's Maka. It's just almost an event for to mess. Almost fairly. Said my pretty Mahama for channel, and where we do a channel. So, yeah, school. I'll be a money man, I want a no, not much 4 billion for not black and a quality. A patatins your bono. Then you're my pass on fat. Oh, Mamma, I read who, the rest of me who are Major comments yesterday. Stop working in the apple at the and sense your night. Because you're working about kind of private buy. No 8 years. Or be I one way, not the sample take a couple of now what was happening instead. A year of the road. And what he you can't be kind of grow. I don't consider it here. You of the road, did the investment, the master crab at Tikra. And I consider Ghana, this year, Mamma, Ghana, when you're party near, you know, my God, about the way now. Oh, you're quite to baby. I may see. I didn't down there. Mrs. Last year, I make a crown was him. The point no be from no or mammy warning and apostle ya no short cause massa me what me man trouble you. The ya this moment me career me call. Also me kind your frame here. Last year me ka kwa wasem and apostle so be saying and ya wo kan me hu phase 2. Why you found phase 2? Obi ya beto aba wo se kwan phase 2. Phase dia 1 2. Dia na phase 1 dia na phase 2.
Yes, in the still only pay when you mistake. Debbie. This one you sing road near. Yeah, the concrete to him. Yes. Now, yes, first highway in the some madama. And your double. As I said, quantum poa. Cross country road. See a nimpu also. Ah. And I need someone you should go to grass as well. I come. So being cancer moi. Hello, Pacho, maybe I got free. Then don't care madama. Hello. Yes, sir. Sir. About the other move. Yo, madam, I say pa. Oh, manyaji and you marry pa. That's it. Because I feel when she. She went to phone you. The terminal when you moka, when you can, and I wonder my when you two walk when. When you. The sort of work, when I rampa. Yeah, also. One penny is all the native from no contain hopper or your coin. Let's have idea. What minister is so bomb or two and among Papa. Body in Shalom, no hair. So they say, oh, mammy, too quiet. I saw them Papa Tanity, bomb pie. Who took us our brain? I saw dim more dance about. About the only mamma. Hello, Pacho, Dini, baby, I got free. Hello. Yes, sir. But your friend Kwame Atami because free junior so. If I go meet you. Ajata meet you. Junior so wasa kropo earlier in Kunya earlier. But apostle Nyamin shira pa wo ekwan wasama wo kan ekwan de yo me wa am free Nkunya. Your branch won't have Nkunya no. Last week Pastor Mensabao. Ona me wo junior so. Na Nkunya to junior so na kwan na say na Galamsefu nso se ne ka ho. Ona apostle Nyamin shira papa the empire ye gba ne se we ya wo ken na mpanyimfo no be fa na se omodi aye adwuma na aboa temanfo no. Amen. That's it. We did so mbeti. And so moon say, I saw for woman. Yentimi nkwaye peda. Debbie. Eti we dia Onyankopon nam ye so shape mu. Yeah. Musimu ntie ni a. Edam betu buatwa, nye da betu buatwa esuo fra no. Yes ade number fi besi. Wan kam yansa be kam yeso. Papa. Ati. Cause you obi on mo a wodi wachi jonjori kwa. Oh kwa. On kan hute. Nim die bia Nyankopon quotation kwa Nyankopon oni quotation baiva yo wani mehu ti da bia no omu ni hwi kanjinu o mehu niama o mekum sa I simple say Nyankopon the rules and regulations na man yem putu ye fan to ne kwa so yenya di to ne kwa so anu anu no na yimfo no so to okro mu a no mo so bo modi aye kro no de na MCs na so timi develop am de na assembly man na me to fa ka cha say obedi assembly man fa won to abam bia so enti say wonnim say wonni reference say wonni connection ameye wonnim ni how to organize it you bet me organize it timi develop area am na me David they beauty da me ase ade aji wana bo akotra da me ase. Hello, Pacho, ni baby akase free. Hello. Mejiu. Hello, Apostle, good evening. Mejiu so. Empome. About the Nadum. Me ase. Apostle. Yes, sir. Me say today that na kan wa semo no. Today that na kan wa semo no. Apostle. Me say as I be quite there. On be say ni nyina de ko yi. O bi da laji bi. Na me ka say no me ye we no. Be say jeska no e ko fan. Tenda die. Twani nyina. Apostle, I say ye u be jeska no. E ko yi. E sa dia. Ye ntide be bia. Man no ya gi e fa hudi. Mo so sky tree. Be fa wi bo en ko ye fom ko ye mu so. Na so. Ndi Apostle.
And you know, Mudi Bada, you. So, yes, as I Skype, family, I didn't. Yes, you did you with your head, Eba. When you acquire your family. There's all my page, and if you're so. I know, never be any new. I want to suck on the I didn't Skype, please. A family of command marriage, so near you. Hello, Patrol, even hello. Yet you got the hessel. Now, oh, Akwan Ahye Amanyofo. Well, you know, oh, Chaco. How do you have a dad? How do you have a dad? Yes, you know myself from that. I didn't we found those here the sky wire. You would hear about. Yeah, who you train? How about here? We are mobile. Hello, Pacho, you will be a gas free. Seriously, Amanyofo. The book of Jeremiah, chapter verse 9, verse 3. Jeremiah 9:3. Verse 3. Abba. What's the Kuntu on touch Rama? Kuntu on touch Rama. And the oh, dear, so to me, only man of crack. Too many na perfect. Yeah, who you know? Only man of crack. Yeah, who cruises? Free body, Mukobonim. I true still. I must say, Mamma, no media. No, some other day. Yes, we have from my family that in Nako. Be ego. Hey, Miss Samuel. Miss Samuel, a family, yeah, family, you won't feel your medado. Yeah, Ghana, you win yes, how? Obadi, I will. Hello, but what do you make us free? Hello. Yes, I said, but in young watches about me. If I show me you also make us free, don't go from my front place. Which you don't go from for you. If I show my two Francia, the basis abbey. That's it. Now, a quiet summer, okay, make I said Dana, a minister's in a conya accident. No, Sadana, Mimi free, Konomu area more, Sadana, Krubio, baby affairs not to go to one. Uko Kumasiani, if you Kubase. Accident is see, a man, we pa or Sakwan, so now, sir. Ministers in the unity, a becatasso. And I say, I said, the Anqualano, so I saw it being Kuala, almost so Kunya and Kuala Makuma could get my 16 as I say, almost so firm we. Now, there, the sea and Yigna present Amanyofo be weird. Yanko to play, and so quite the eternity you. It play no money after 19 Kwan ya, Yigna so. Plane ye ni parodo okra se be afu plane do de kwan no omunye se de obi be ye free kubase sa kumase be ti adweso ye be free ye nkoko bypass ene de keka ho no won se nkoko bypass ne kra accident tensi wo ho say I don't put se de o kan dia se si ana bibia se o je omunye ye ho na se omo anya no me na kan be bom Omokano so omuso apempim bi musa apostle Nyamichel ami bisi omuntwase ni rom nimpu ro do muntwam na so wudi bi nyina ni mogahwie goda hwie su nyina na de no me oman no tu boka ya de no boka ya ne preko ye den ara pam bia manya samaka me some bebre mumye modeni enyi kwan a ye de beyi musu afiri kwan so said the book of Isaiah ne kan no Isaiah 57 verse number 14 57 Isaiah chapter 49 verse number 11 verse 14 Bible ngasa oso bekase osi ye bekase muntungu so ye ntungu oman no muntungu so kwan momo kwan ye mo kwan no na munye kwansidie firi man kwan kwansidie firi enam yi road ni bi a hwe road no ni pa nam so we share we impu kwan hwe onam so na dwo na driver so aye asodene overtake so ni mfaso wo de overtake ni bi pie wasisi a
but taking the pure as he said, to a quick careful no more to waste a kaya, or no one quite no being shanwa, and on cow you overtake a woody enemy. To Kwan Shamun Tamwa. Wow, what's that? It is some putting Pukaway. Ye come, all tom. Ye come, na Monsa Samonsano. Monsa Samonsano Mutuquine. Now be daytime, Diano. I was a quino, obedient at to create any assess. Well, daytime. When I'm so we are, when I'm so Putting Pukwa, ye jay, and you will be away out my yard. As a sound quay, you turn back up at the coy saying, I appoint when you know, when you know, open inquire. And the assess way, or for half, the half one or much as is here. About the when we are mobile. I mean, oh, the assess you want to a half, and to me half one or much. In putting Pukwine, I know your namso, I would dear quine your namso. Into a body I do not do coba. Yes. And to me, you say now with the choir. And I will bear mu preku. Na ya double. Na ya dying. And I mean, just you know. Oh, me my Ghana. Hello, Pacho, di baby Akasafri. The day is summer. Make a self quitema. Someone Pacho meet you. Sami meet you. You, me pese. Gibisa ishia omampenia. Gibisa ni se. Ade no ankasanko no nkofana contractor forma. Na ministers no modom contractor for ba. No mo sanche chiri. No mo jishe. Ekwan ese yekesi no. Ubomu kwan no na ekwan na kiti se ni ebetu osu se Roadways ni ebetu osu se kan tonto kan so ni ebetu okwan no so ohu ekwan no enya 2 years enya 3 years obefa so no na ekwan ni nyina asase mezi kwan mpo o mampeni na nkasa no be yekwan no nkasa nko no ko fa ne contractor formula no nya sa minister for na ye de contractor show mo sa no mo sa shechi no mo jiska ni di no ye de contractor show mo sa se o ka oda mete so o ka oda ma so kwan agro so do to across akwa bi na kana o se na akwa bi na kana so o se na atimfu nipa she o mampani ebe tena so 8 years. Efiti asaman kesia to oda kurunsechi ekwan bi anya papa okuru ni so. Okwa kan omose ana waisi na wemu nya dibo mu bu man. We wemu bu man. Enti o mampani e pesi ehu ye bitsa ni se ono akasa nkono nkofa ne contract afomra. No mo be me yakwa na ni wo mo ye ni ya kana ni mani ya. Na mfomu ya je ya. Mo je ni ye. Se mpuni mpu mwaye. Nyesa omu ni mu a me ba patu ni so a na me ba so die. E wodi oyi kwan. Yes. Ani mu moja. Yes. Die ba. Ti ade me che kwan. Because agba so man so moja. E wo mistake because Onyankopon ni prefer say ye betimi ayo. Yes. Ana ye mpese ye beyo. Because who you tia ba ko na de fi akokuma ase no. Sa tia ba ko na ba mu ne koye na ekese a. We ka se bia maka ne tra keke. Enti wo esese yetimi yo. Yetimi yo. Yes. Enti se ye ye double no mpo. Ana we ba we nam ana asa ya. Eno accident she dey ni so how. Dabi. Because on share obi. On doji potu obi. Dabi. Because me share obi no nipa ne doji no. Ana me yetimi crash no. No krema. But so when Namu said the book of Isaiah 49, no, verse 11, Kanwa. What's it? Wait, free waba. Meroya me mepo, enya so kwan. Oh, yeah, Jacob for na be ye bri kwan obi no. Na ye singles ha. Ano obae, ano be sisa no. Memma tem pon. Abri.
na ayi single na free wa aye double aka na ye mpu abri bi power una so hu is na fufuru a se hunu ehunu efri ho matempa kron fe timpo no ya bam she yeni mo free echichire ba eduba se we eti double no na brofu yi su obi wani minim wa na free yen awu yeni mo free echichire fam wo de yi road ni ma me mfa nka sem nkyira wo ti we ba no nam ni lem wanam ni lem ye mfa sa ne mfa nkoda bi me pa we me pa double road no yeni bi tu ba bi akoyi bi afiri aba oyi abayi krom nko ade na ade a kire yeni ye highway ni yeni bi debi from Accra to Takra de fe no ma start ye bi wo kaso kwanim we ba no ye sini we ba ana me chese ki aye ni sini sisan ya de kwa eti wo se kwa me nkroma mo tam no fo mo ye ni mpu singi road no mo de to wo ma ya na population north sa yes cars north wo kwam debi okwa chance abofra bie okwa cha eneno the population no say ye 33.7 million ya doso ya ye bebre and the first no na before be because we talk car no na form say young boys in our cars Jesus is science ano obadi ewu yamabo amen omanti asiam amen ati way ba we nam ne kwan yeni mo fetifi fam we fiatifi fam we so fiatoye fam na di me akọ odi me akọ amano ni baabi ni ehu highway ni bi yes ni do ba dia say yetu kwan ni bi ni ehu nkro ni bi yehu kwan ni bi obi kura the video bi abasisi a obi the video aba from China say community road enye highway iti we community road MCR for MCR for this year MCR for MCR for this year see here say we community road enye highway community road eba na ko yi kwan fia bi to kro na kro ye kwan yo kada betimi akun wo so ubo hu se obadi awe hu ye mabo hello ba chodi ba ga free hello katesi danesu mitio adama sabo edward ni sawa katesi danesu mitio adama edward ni sawa papa amen omega na bi so mo ti hanke ya mbate because ya kwanye bi oyo hamu ka nti yesowa ubi o man pe ni tifu no hena on ya kwa man ya bon pa sre obadi awe so be hu man pe ni no be bon ba no bi adwene no mu mama na boafo mo di ni hie be boa ya kwanya sese ti ya dawasi papa o ma bi na tensa me dawasi obadi eso nchira bebre amanyofo mo so party for mo ka ubi mo party ba power no oya de fokra na mo kanfo papa party ba power no oya de fokra na mo kanfo ontia no ma ko position kwa so na mo kanfo ade fo mani nwu mo mfere mani nwu peso mo hemanim tete ya me ye party we anti ye jibi ani ye jibi sa timi ka party asem body away yambo amobi osha watcha China baby dia ba isi anodi ba asi papa we community road oh yes enye China dia ja mako China baby minim se dia tie community ada we bi mu yenji chiri krofo adunkwun ye yibu ye oman ye tini relocating krofo adom ko place bi asiesie abai god no di yadai so mo di bi si awowa na timi ti peje oman bi se ya asi ye dwini nkro bi gu ye dwi ba bi na meka no places bi on mo a no so area bi o abepie krom ye be yi bi afiri ho no e ja kwachichi e relocate omo ni awako be place kro ni e peja ho dan na ye yawe ni e ja rente Eso kwa China wani de wiem sa
Singapore. In Kobe one more, ye Ghana independence jaw. Kra. Malaysia. This is a one to Kwanda, what to Kwaya alone. That's a one so Onyankopon be kesi Ghana mpanyifo. Ono kra. Babomudia. Then bisa kwese say aden sa man no I say uko Germany uko Italy uko UK that's Europe ura as omu nyina na esesa so sama how to so friend ya baako usi Africa where the friend it's in Africa for na mini dane Cote d'Ivoire pass anya me no oh yes Obadia we nwuye mobo amen Burkina Faso nsen ya wo be yimfutu kwa fio wankọ no single road o wanu so aba ye double what do future what do future ni ti u ba na so bi aye single no dia to a ye interest ye be cliff kwan na wo de kwa single sa no wo de kwa double sa na de be ko the same thing the same thing edikano say ye mienu a aye nine ni abone preko ni aye ni ye akwansi die afri kwan na ayi owuo sama afri wo nipa ne sabu wanye bibi ani a na okọ fa kwan nya na so nwie simple aye sin say obi maami akọwuo mo ye na be fi obi be baako bi obi ba baako kwan be di na wuo me nkwa ma no me sta mo si aso apom e de omo che bi yesro because ya kwan nye unche bi me se me ti ba part 2 a me sere mo ketua bi ansua me na me 0242327172 ene ku mi di na se box na me banko bi atọ gloves asha me sa so no manage mesinko friends say Mexico nko pobru ni bi na me mirim no nyanyi ska me di Ghana na kan ko nya abo afọ da ma me ka je nyanko pa bi emani sei nti obi nim say nyanko pa na me so ene kasa kire o man no see mam momodini anya kwani na twimoja edane how edi musuo ebro akopon ma woni kwase obi esi dampo na kwata dane da echi no anye ho ban so ha nya media no bi ko free koto okrapa sa moja no empa oni fie disa ye mesikasi ye mfanyi road a contractors mun fanyi kwampa ma yen omka se ye kwanfo a se wo ye usi de be se wo etiche mu se kwanfo we ye nye no major road wo so se ye ma no se ye kwampa se yi no anye ne sa na wo se no a ehu musuo no e beba wo so yes wo so obade we ohun ye mobo no amen eni mo nyam nhire ma yen amen yankwa manoni na mempo ha Apostle, shalom. Yahweh shalom. Anadwide yema umuni ejuma. Emphasize that mo body. Efrema dobia make us fi USA. Papa, nyame onhira wo. Onyame onye okese. Omma wo nimdie ni nyansa. Eni adwene a dane de nyina wo de dwene o man no ho. Ensema wo ken, onko na abetimi aka papa. Onko na abetimi aka. Ya kwan ase ye ya na yeseti trap no maye ho. Ya seti ama yesi Ye ministers ni omo DCs ni obi a mfa hwe ho. Ghana na ase se wonya hye coat nko ade a onko field o. Oti office. Enti ekwan no kra so mo de ma contractor. Omo nko so kra no makọ akọhwe. Se ya ye anase ye nyeye. Papa, wo so omo nto aso. Ni obi aya eja omo nto aso apostle. Isan say omo to aso a omo nye sika ne enwia no manye bi edi. Enti omo nto aso. Ombe kwa akoso ba bi a eno sika no beba na otumi ate ne percentage. Na wa yes sapetin no we Jonathan tan na wokọ. Eyampa onyame ubetue nyina yesoka. Ye ne ye mpanimfo. Ekwan ya yefa so ye bu man no. Apostle se wo ba ha se ya manimu ha kakra no manimu kakra no. Apostle na ye two way no
eno kra no 2 lanes 2 lanes 2 ko na 2 eba enye highway o menimu no 2 ways na se pothole na report ya apostle so ye better benyane no na ya ba be fix it di bia meka che mira into your tax kra na apostle wouldn't say tax na wutia no ye de bo oman no ho bra intilitia enye din ye die ye gigi ma me musika KJT any Dubai any Central Market ye gigi o mu ticket ni sika na apostle gata mu kra ye fenti na ye ma me mu kra enya hwene ehua areho pa apostle areho na yesre onyame se o ma ye panyi a obedwene oman no ho ode oman no ebeto na koma so oda wo bedwene oman no ho anopa ewia na enumre yenim se nyame amemo a yenye bi intini yesre ene se ne wo ka ene kasa wo kan nyina no apostle ebi ku asase paso etumi efifi abapa na ma ye nyina yenya emumfa so kuma se ni Accra road di apostle me wo invite me baby ne Accra me ma me kwa chense ma ne nko isan se Akwan nye yawe obadi ensure why Kumasi road Takradi road obo anyum no so okwa abo asem sebe na just say roadway ewu police ba chiu sisi on Chi road Debbie police in Chi highway on Chi contractor Debbie o Chi car no and roadway ewu no wa won fele we twa roadway na sanam kwanfo so na police asache ya yakra se kwan na you twa roadway na ni port was a blast out tie ya blast out tie oh no they ya no say roadway ya chew kwan na enya no the say ye biom kra ni say police me pam to insurance for mo modi na mo pesika ema police for say mo ma scan ye ni dia because mo shade any task force for police for the insurance yeah anabewa yeah police for nachi ya chi obi say insurance e the road where dey oba dia we hu yemabo amen on fanti ase yemra amen hello pacha wudi me be akasa free Shalom Yahweh Shalom Yahweh Shalom Pacha Mediani brother PK make us free USA Georgia to be precise Papa now na beka high na beka ya kwan hey me say ya kwani na wo kan ho asemi hey se free nkran ya kokoduru do ma hinkuru hai okoba izo shanko tia for ya ize kete ofri ubom boko efa na logo ho kosi sande magashi e batumu ekwa kosi fia de bepie wa ei papa ya asembia na me bosu yo papa asembia na me bosu ya kwan nan kankane se takura de mpatamu ho ura de aba be pie kep kosu no people dey say ga wo check western no asembia na me guso kan yo papa na dia Onyankopon ha fasi ni kura dia wo ba be fa kep kosu takura de kep kosu ya bompaye wa na betene ye na hwan uni obi ani ho betimi ade wo na oba de na muso na hwan ne nkoti na this wa na ebeti na oba de na muso atenetene ye oba de nkosoro enhira mo onhira asofo ni nyina kankan aboafo ye oba de hira mo e woni doba ye hoshira mezi ani di mu amen sharo Yahweh Shalom ichi US for nyina hello pacha odi ni bia okasa free Apostle kwaji man ni awon ti ase obema wa ti ase yema Bible nkasa o kwaji ma trasio yema Bible nkasa he Akra
Yes, sir. Accra? Yes, sir. Accra? Yes, sir. Hey! Yawo 10/10 ho. Na yawo 100% ho. Accra ene Oba Blood Isaac memo quadrillion/quadrillion%. Enim kura me de amount. Quadrillion/quadrillion%. Wo yawo adwumem. Eh na yim de ani. Sir President every office ama edifo atrofo a. So far me check here you know you say December over 200. Pepacho President Wutie me could be office war Parliament ma Apostle Fremon Okun Ajimai. Na anope bia or the sermon ama parliamentarian ansana wo me dia yadwuma. President Mesraw. So what may be and come share office me a free year ankra danoa. President could be office ma Apostle Okwajiman wo parliament no unfa trosem no because trosem na yen follow no papa eno su kan wona ye yen panifo no ene yen kwala e Bible say kira kwala wo obade wa sem abra o ya kwala no nyina na ode abobra papa sansem yen hu internet sana sabe ye jim wo manim no leaders ni na including here directors MC hwan Jimmy sa MP no ho no kwatno kobe 20 years o yawe nshira abo yawa koa Pastor Mensa yawe nshira aboafo a wo mubu eme na apostle abakasa akira Ghana manu Ghana mpanifo muntie asem apostle kwagime kan mu fam nyansa obi ba wantuma ma yehwe o na papa ka no osi no nipa no so no owo bibi ya nka o ma ne mpam no president edu so emfa appointment ni ma hwan ono no obu am party ni ba nti oye president pamano ne boys na muji party na chi na me party aba na mu bo wura ye friend say ye friend say hospital kokono na sa guy na Mrs. Abrochira nka prison kra nka onjina ho kokon ye friend say hospital general hospital Ghana de ye mobo papa oba de we nka ho Wari nshira bebre onye wakuma so adem ba so waka say dodo na kwa sorry o kan Tito 1:16 Tito chapter 1 yes verse 16 yeah kwa sorry ministers dodo na kwa so kwa sorry we ye kremoni kwa sorry tie bien tie 1:16 tie babo wakaso no Onyankopon na esi omu ni Onyankopon na eso wodu onuma pa no na so ye Bible ye tichi omu mpe omu di omunyuma epa Onyankopon wo ye nipa wo chiri wom oyi just o kanu kura amanyofo mpe omu mpa gisa abato wo ya sodifo agisa abato nko na omu ni say ye kowura sori fie Bible so mo ye anwifo wo ya asodifo pa won frama nyuma pa biara so be nyuma pa Onyankopon nyuma pa form so da bi Bisi Onyankopon ni zafana oni o man nante pen enti o the rules bi amon pen Tiayo enti je di kanu eye die obi ayo mistake eni obi ayo ya eni ye die baaye ena Onyankopon atwero to so ni ma me ka kira enti na obi acha paso kwandi bibia ba hu preaching emane how biso we are not who throw question am creator no ase bibia so the best mama enti be ken so mo fa na so mo ye pan no double road man ya me pa cho na fa so jojua mesro edi enye debi mesro men tro sa unim enti na wo tro sa mesro Onyankopon ya we hu mo bo mfa bo ne nche amen the odeba so me bia me de be mo man Deuteronomy chapter 18 verse 18 mema odifo so mamo oso be ma odifo mo so odifo bia no de ohunu nani so mo nuanum ya bi o me de mensam ebe hye nanum sam hye yanum waka de ma hye nyina achira mo nim ni sa antinu emsa no mo tie adifo sam na mo fu se adifo sam ne mahunu enti na mo di awuo ma mo no mahunu di owuo bra mo ani enso ye de na de ori hye yanum se ye nka ye yaka ne siesie o man no yes
a treat no mine. Na ebeba say. Obi bia na ontie ensam a me dey say no no. Ensam na odi ahye ye no si ye. Mehwe won ho. Obehwe asem na firi wonchen. Adi musuo ba, obehwe firi wonchen. Yes. Oba dia wen vanessa nkam. Amen. Hello bacho di me ya kasa free. Okunie asempani okunie eyoja ene de obo muja nkasa more fire mi mamu ina shalom efi Korea munu ya be ma David ni Onyankopon De Oman no Akwan Ahye Amanyofo Nsa enu chese Oman na kwan ni na free rose ekopem resources Oman ni tutuye nara Ahye Amanyofo Nsa eno echese amanyofo Oman be koyi a wo say ye de eto omo so anko yi so asombo no omo ana ye de bebo omo sanse Oman ni resources emu sika emu loans emu grants emu chese enyomo afimu na ne pay na no mo nsem na efa na sa sika no ye be sra omo se mbra so san omo de bi be toto Oman ni yema enipa akra ehwere wa kwantempon so da me ka say okika buma enipa ehwere omo nkwa edidem ebi be ye amobrofo ss ade de oha beto omo ebusua so no akwantempo ene edimu ye akotene Ghana Akwan podi anka no so major roads no kra no so akra ekokumase aflawo to tema na fe from Kaswa to Winneba to Cape Coast to Takrade na fe so abehwe from Kumasi to Kintampo from Kintampo to Black Volta Upper Volta ho wa ho na fe so Akwan bia me fan say didem kakra bia from Swedro to Odan ena sa Akwan ni na wo so mo hwe betumi aye enkosto ahimbia na mo giska na no ma chedi omo sheda so omo diska no omo difan na e contractor for nso difan na omo de kakra bi sapitin bi eguso na omo de yi kota na omo de sam so sa nsuo tope na Ekwan ni na asan hohoroko na otu edibo na ebi kan wa no enne ni omo ekoso no emi omo ani na omo nsesa omo adwen road minister we no or the assurances bi ba na nya de bi nsi da ni kofo atikan de chance ana wo ye discount na wan ye ni ya e be chiro ni na omo ankrofo ti we de onyina ne na so shalom Yahweh shalom ichia Korea fo hello mpacho din me bia kasa free ende nyumbiri yada obade Elohim Yahweh ase yema ya hwafo ani yetiefo nyina yemomu nyina kwa ba de be 7 dia GTV na enyumbiri eye nkwajesam ana ye ni head coach mechire Kinelo ani na bedo echi Mr Pempre ejenima eji woni information odaba abontenodo na eye 433 information na ye coach Kinelo eba bobo na se yehwe go post ni ma eye 7 dia GTV na yehwe echi wo mo na mechire the back for na eye OGM media network ahono ubehu Facebook YouTube and TikTok ebohu omo na Cruise 96.1 ojinem Akonoba 92.7 onusu jinem na Dofopa 105.1 onusu jinem na mfimfini ho monum de ya Arise 87.7 our Central Region or Sabarma 97.1 our Eastern Region Okupa 96.3 a Greater Accra the capital na owo no ba hwe mfimfini wono ne wotuma checha passes ne bibie tuma kama na enim wo mono no mekire nye oba pa prefi benkum so no de we mfimfini box ni mu aya pasteche na se yehwe ni mfa so a nye obotuma tete so atene defenders no na mama wo akire wono aya pastor Mensa na mum the man himself the target man aya apostle Dr. Philemon Okun Ajiman nti enyumbiri nkwajesam ne da Santa eye Arise FM we je nkwajesam no mu ode ama osabalema ma back passer ode ama TikTok mpempem milkese sasha TikTok a anyasam ketwa ehwehuru ankasa domo mu bufa so nkwajesam wa TikTok na nya easy onu so ejemi de ama Facebook a na Facebook mpa de comment no endefom
and the phone Facebook woman by a ninja ɛhwɛ ne nkɔfoɔ ɛtwerɛ ɛne ne nkɔfoɔ ɛka ɛdi adanse sampa Apostle Dr. Philemon Okwadman mekyerɛ Kinelo wegye ni ma yɛ adwuma no pɛpɛpɛpɛpɛ ɔno so agye mu ade ama YouTube ɔmo bɔ adwuma ogye media networks no ampa wakyerɛ de obetumi ayɛ adwuma no ampa de obetumi atre nkwagyesɛm no akɔ Ghana ne wiase afɛ ne nyinaa akɔnɔba 92.7 we sɛn nkwagyesɛm nim tetenten wegye media ama ɔkopa meche the main capital Greater Accra 96.3 ani no kura nkwagyesɛm nim no wegye mu wayɛ long crosser ɔde ama pastor che wo benkum soro ɔpapra so watani defender 1 and 2 wegye media ama Pastor Mensa with Jamie Diama Apostle Dr. Philemon Okwadman Apostle quotation no at the ama Pastor Che we BM we ready with some kwajesam no so what turning or the ama Pastor Mensa James at the ama at the Abra Sabarima 97.7 Eastern Region Petem one woman more the abose a shank kwajesam na training a ruteti nkwajesam ni ye juma wa papa na juonyo to the chemu Central Region Metra Raisa what the nyasam ketwa no mum the capital occupy yabayenche na so nkwajesam no nkofo ajatum eyam nkwajesam waduma papa ayokupa no kura nkwajesam no we send me the ama Pastor Che we quote Pastor Che what turning Pastor Che he never miss quotation the originator Bible decoder, practical preacher in 38 years, 38 fights, 38 win, 38 title, no defeat, no draw. He is the man. When Jenima or Jim Kwajesam not to pony me Wow. The Almighty will bless you. Where do you say you have last one here? Yes, sir. Kwajisa when ije no. Kwajisa when ije no. Yes. O man Ghana, Mr. Mpanyimfo, Mr. Oba de ese nani monyamo nhire ma mpanyimfo no. Any MP biara o pese onye Onyankopon ani mu adom. Na Onyankopon ni nim de adom. Normally favor no bia no. Asem we bada wani mu a to ho anamon. Frequent single webbing koto krom say ye nya ni mom ne ye ni egusu nko ma ni baji etutu e time papa na adane wudie ye momodin o man besia ba obade ye we mabo wetimi apa kwan tia de akọ fatia ba ko ka ho a enso aye aso die no bia ba tia ba ko da wona e no obeyo no no man independently agye mfa so ba na wo so about the way we are ya jifa wudie no ejimi papa say asase what you papa asase meji ya asase na shawonsa if you do obey tiesramo new government na ba the way born kokko say mom me sensing road bi anto there be munya de afani bi munya de yi munya owo kwan ne ye na munya nkwa kwan babu ne kan kwan na wo ba we free haba bi ko to bi ma kire mo the book of Isaiah 49 verses number 11 okay hey babu ne ngasa Isaiah chapter 49 I won't pay English but we pay no reading English okay no be antie sa asam no on tie read English no be country we are on kan English okay Mere ya me post nyina so akwan na matempon akron ko hwe ko yeri wo frɛchichire ba we mu ba you road ni ma me fan kyerɛ we road ni ma me we nam ne kwan ofri kwa we na eba yeri me frɛti me fam we nam atifi fam we ni mo fri atoya fam we nam atoya fam etenyim pu ni mpu kwan debi me patch reading English okay English will see and I will make all my mountains a road and my highways shall be raised up. My what? Highways shall be raised up. Behold, these shall come from afar, and behold, this from the north and from the west.
Oh, about the way humamo. Amen. Now, the book of Isaiah chapter 38, verses number 35, verses number 8. Okay. Isaiah chapter 35. And you quite dear who are quite no wording. Ah, we are quite pa, quite no wording. And your quite dear who quite near what it's here, quite any What's not a temple, quite a better ho. Quite temple, no, we are not dawa. What best friend of quite cron, for quite saying, or quite cron. Quite as he said, you go for quite cron. As he said, you go for quite cron. Then a whole tear and pass up quite no cramp, hallelujah. Amen. Bible is a tauquan on Namsua. Sabina at the quampa, or in faso. I just say, who fast what I say. Any junqua. And the quampa are for a quite womb was into the quanams. Aqua was on former day. A quite womb. I would say, it was a quino. Sabe single road now. One Namsua. The way Jimmy, the Wabro, or Mr. Kipe, or the show. Why we say, dear, a reduce accidents. A tea, a quenchiaso. Yes. A quenchiaba, dear, but a tissue. Reading okay. It says 35 verse 8. And a highway shall be there. And it shall be called the way of holiness. And unclean shall not pass over it. It shall belong to those who walk on the way. Even if they are fools, they shall not go astray. No lion shall be there. Papa. About here with me, Amen. Baby. They say, Onyankopon De Kura Ghana for. Yeah. Yet young quite to 2 years. Young quite to 2 years. Now we shall Ghana, my Amen. Who am I your phone mobile? Amen. One of person who Onyankopon. So bad is no. Amen. One of person me who no so no. Until Amen. Upon. That was your for and that year. Ngaji in yensem sunset and some no and a sosuye. What dear di minor quine your minor teacher Ahye Amanyofo Nsa. Yesre Amanyofo say and send me a tise no. One muntie Toda na Amanyofo ni bi ya said your omutese I say ye local language no omunte. Ensumote send me a tise no. We reach a quine na ya quine ye Apostle Kwadimai. We are da wasi. Uma Ghana da wasi. E mebunu da wasi. Kole baba dachi da wasi. San se de ye nyina no. Mofra ni we Ghana dachi bi fo ebeba no. O bo kwampa e de ato de ama wo. Wa de nshiro bebrebe. Abusuafo asem ne da ho no. E de na wo twa mi so fa phone no. Apostle number de go screen ase no. You food your pan e piano. Ani. You food your pan e piano. Omode na fa phone. Kitwa bi no we sa. Omode pa na support enkwagisam dwumedie. Omode pa na support enkwagisam dwumedie. Sans apostle betena so no. Wan tonton hwe de bebo oman no e no be kan ye. Etu so fru pem na support dwumedie no. Sans e wo de hwe hours dodo enafam. Ti nhranka won aboafo a bribia mo boa apostle Kwadimai. Obo ade enkoso nhra mo. Ani ti wo so bomode na fa ho fra bi. Number near 0242 32 7172 0242 32 7172 0207 211 337. That's the number. For number no. It didn't film on Kwadimai. Omode na support dwumedie. Ani if your person the for bank account and the good screen so no. 144 1450 903 Eco Bank Ghana. Kito bien so support dwumedie no. Ani Sase say ye push dwumedie na nko bia fra apostle preaching Onyankopon de mo chena sabra. Sase ye shepu oman no asofo dodo ahe ena ensem ye ti say wonum eka edi abo oman gete osomo ye hunu sofo a yasoma na oman Ghana. Ani wabebo oman yasoma ne se sofo so mama ye ni man yie true Onyankopon asem Amanyofo
asem na eda hodi mamon kebushafo yen support ye papa yi wate and if number 0242 327172 kitwe nso yen support dwumedie obode nshobri say wa phone number na wode wo kakra ebe support dwumedie obode nshraw afeful apostle kwajiman Facebook no so and TikTok no so follow no Philemon or apostle kwajiman 7 YouTube no so subscribe YouTube no and abrinya bribia the video bar when ya notification na what to me a follow in some yet say and I was a bloggers so what you say bloggers ye twitwa na ye man ko viral na so de bebo one mu twitwa na mum de e friend say nipa na ka sempa no ma hye na ko twa ba bi e de kotagi de be na nipa betan no enti bloggers amu Ghana ha me so the word dempo me ndemo na se musi mu ye bloggers ampa mu do man Ghana asempa ya to we mumfa muntwitwa ai mumfa na muntwitwa na mumfa ma amanyofo se musi mu do man Ghana wo be blog wo man na mu na wabo man na ene na unso eda ho ma wo wentwitwa na wamfa nsani unso eda wanim papa ewiase eda wase. Madam Asobadi we in the book of Isaiah chapter 20 verses number 3 to 4. Isaiah chapter 25. The part of verse number 3. Asamini what's enti oman ye den etu oman yesre amanyofo oman panyini bomoden verse 4 no. Verse number 4. Bomoden why abaya den Emamo broni abaya den ya abaya den emo hiani oh na hu hiem benya ban be loose ya abaya den we are the book of Isaiah 33 verse 6 ko enti wo brasu enti na misraw mampanyi mama wo brasu na mo man nyina na misraw mo man nyina won kwagiem ade bia obeye bia na be ma Ghana afa ne to pefre bia no nyansa ne nimdiem Onyankopon de dum wa ye ene awade srom fanyamisro yenyai singi road no yenyai de wa be no ma ye bia to wona say ye mienu afa bi ka ho yes ade bi ka ho na yi akwansidie ni firi o manim yi akwansidie no wose ye akwansidie ni ye singi road de mpuni owo ba no ekum nkrofo sa moja ni nyina na egu o mani tiri so e bia po ye population na so te ye kwen na ye so te Kasabri na mfoti. Over the book of Isaiah chapter 32 verses number 7. Okay. The Bible 32. Kasa. Verse number 7. Bible kasa. Odadafo. Osi obi timi ye odadafo. Na de oye boni. Na de bi oye bi e boni. Oboni trimpo boni. Obi on mo aboni trimpo boni so ya de pa bi obeka wa so. So de atro sembe sai mo boni. De atro sembe sai de wo ye no a. Eni ohia ni o ka no pre. Say wo pa de ni yie. Yes. Mentie wa entie and I will amanyofo enti ni me bi won mo ese muti ase amanyofo mo life to say ese muti ase say mo life to say obi a opa na afo da okay unsuta ani tweet fa na kwa tweet okay ese udi tu say waje tu so be ya mayoni ni die bi oda na afo ti so obi oda na afo be ese obi oda saw ese usurota sat manima ye fi no fo ba nyina wo oye papa wade pa no bi beka ye beka ade emfa okro be kokotwe de udi aba dey abata ho but what the any say the Onyankopon say yo be ma obi a certain crop free no and say wo yo yes it the book of Psalms 82 okay Psalm 82 verse 7 Psalm 82 and Psalm 82 me pacho verse 3 verse number 3 muni obrefo eti misra mo ne monhwe na munyi obrefo eni awisia munni ma wom na munni asentrene na munni asentrene ema man hunufo ni mobroni monyi obrefo do hiani nyi obrefo no obrefo no yenyini mfiri o amani hunum na munhwim emfiri obonefo asam yenhwim krofo bi dida nyema bi obi kwan ye di na kwan twa ne nan kwan twa ne nsa obi abeye janka kwan nti islam umyemo modini na yen try yemia yeni yes ya di afe isi wasi ye ya ajapade bi onkrofo bi atu edi bi akosia wo wa mfaso bi ani so ye ni bi o de ye edika road ni ya di mama contractors Chinese for me fa we for friends Italy for contract me fa ya ni esi ke be ma ye krobo fo ayo but almost no mu yo ya edi nsam bai o contract be bi akodi no
Akwan ni mo hwi o. Dabi. Yesi meskana ko man mu ya. Say the wudi na ko man mu. Kwani bi nye. Dabi. Yen free Kwantempon single road no so. Yes. Sram. Yen tinsi. Aso. Enya wo ba obi ma wani. Ti BBC a na wo fam. Since we share obi. Papa. Obi wo oba waboro. Nani o abro. Is oba say ya no dem. Asa ye nyina ne yekọ. Obi nhia ye nimu a. Mehwe no ba ha me amagira nkyɛn. Odu musu atwam. Ana ase me be fast san wokɔ. Obi nhia me nti me so anokora me san wa. Yan try na man ni bia yobi. Ye nuanom ye neighbor countries ni bia ye bi. Kwa. Unu bia na wura ho. Oba di insha Ghana. Amen. Asamesa pasa ya we insha. Amen. Shalom. Abo afo amobo ame. Ambetra asamna to fam. Enu insha bia mra mani masefo. Amen. Muso a so papi bi. Oba di wo bobo. E bia yi bia free no ma wayo wa odidi mu nsa. Amen. Say wan fa nko ya de boni. Odi support nko agisam. Ehu aba ne so a ensu bi. Ewo no. Ya we insha mama. Amen. Enu akoma so ade. Amen. Bye bye. Bye bye.